20. podcast Sextant. U goste nam je došao Eduard Petranović, novinar, influencer, navijač, internet troll. Bok Eduarde! Pozdrav Ilija, pozdrav gledateljima. Da, od tog predstavljanja najviše se slažem s ovim internet troll. Dobro, zašto toliko trolaš po fejsu? Zašto trolam? Pa u našoj zbilji, koju znaš i sam, političkoj, društvenoj... Oni nas trolaju zapravo, jel? Tako, znači izgleda ti ponekad da to trolanje uopće nije trolanje. Zapravo tako izgleda. Znači njihovo kad vam... Daj, ovo ćemo izrezati. Pričaj, ajde jebote, pričaj. Ne... Čekaj. Ko koga trola? Trolaju li nas mediji ili ti trolaš sve? I možemo li razlikovati trolanje od običnih medijskih vijesti? Jako teško. Znači, meni se sad događa u zadnje vrijeme da mi se ljudi znaju javiti, veli, čuj, daj, pazi šta radiš, mislili smo da je ovo stvarno, na kraju je ispalo troll. Znači, zapravo, evo, došli smo do tog jednog apsurda da ti stvarno već teško razaznaš šta je tu istina, šta je zapravo nekako ismijavanje, zapravo, jer ti kroz tu nekakvu sprdnju, ironiju, doslovno ih više prokažeš nego da napišeš nekakav članak. Evo, ja sam napisao, ne znam, valjda, 150 kolumni, ne znam, do sada u životu. I na kraju vidiš, to je ti možeš napisati tam nekakve 2-3 kartice teksta, reći suvislo, objektivno, opisati zašto ne valja ta neka glupost koju je nekakav Plenković, nešto rekao, napravio. A možeš jednostavno u doslovno 2 rečenice ili u neki meme staviti, apsolutno si sve rekao. Sve si znači prokazao, a naravno to kod ljudi bolje prolazi, naravno kroz neki Jel to zbog toga što ljudi imaju sve manju koncentraciju? Sad ja primjećujem kod sebe, uzem čitati neki članak, bok te pročitam samo naslov i podnaslov. Naravno, apsolutno. Nasmijem se, idem dalje. A mimovi onako, ko pogodi sa dobrim mimom, mim ne ume da laže. Apsolutno, naravno, to sve, to postoje istraživanja, to doslovno smo došli do toga da ljudi imaju 10 sekundi, ne znam, nekakvu koncentraciju na nešto slično, tako da recimo radim i urednički posao za nekoliko medija, nešto slično i ti doslovno vidiš, ja već doslovno znam šta će proći kod čitatelja samo po tom naslovu, znaš. I onda ti kak kažu ljudi clickbait, a evo i zašto, je li te fore? Tako je, naravno, ali reći ću te malo kasnije zašto i to više ne može prolaziti na taj način. Ali doslovno da, ti kroz naslov jednostavno povučeš čovjeka i on neće pročitati cijeli tekst. Ja doslovno nekad novinarima kažem, on zove nekog za komentar, nekog i čovjek je vrhunski u svom poslu. Čovjek je stručnjak za neku temu, ali kad ti staviš njegovo ime i prezime, recimo u naslov, njega niko neće kliknuti. Čovjeka boli briga što je tamo neki analitičar rekao, ne. I onda ti staviš u naslov, ne znam, nekakvu, ajmo reći, glupost koja će čovjeka navući i onda čovjek koji malo, ne znam, ima neki kritički mozak ili malo školovanje ili nešto i kad pročita par redaka vidi, opa, ovo stvarno nešto je, ne. Zato ljudi, mediji to koriste te naslove samo što je to naravno bolesno, sve skupa postaje jedan žestoki trash što se toga tiče, jer većina toga, malo je takvih stvari koje mediji i urednici koriste da bi stvarno povukli pa neki dobar sadržaj ponudili, znaš, da ja tebe navučem pa da vidiš stvarno, unutra nešto ima. A dalje, znači, evo, ti otvori danas Facebook, imaš novi soj 88. Ne znam. Koji je novi zadnji? Pa sad ne znam. Je li iz Ruande ili iz Nepala? Sad su im promijenili nazive, znaš, više nismo onaj hrvatski, sad su Delta, Gamma, Zvuči znanstvenije, jel? Pa naravno, onda imamo te, sad Miša Groznica, to sad guraju, znači A Vrane? A Vrane su svake godine. Ja doslovno to radim, sad sam
tipa na doktoratu sam, moja tema, to ćemo se kasnije isto dotaknuti, između ostalog bit će korona i mediji u toj priči. Ja naravno kroz to radim tu neku analizu sadržaja i zato, i to me jako zabavlja, uzimam te sve novinske naslove i iz toga stvarno vidiš kakav je to, recimo onda baš to što kažeš tipa ta panika, Meduze ili nešto, evo sad imamo oni od miše, groznice, znači rade trenutno te naslove, šokantno, zatvorite se u kuće. Da li ta groznica svake godine? Naravno, svake godine. Što naravno to nije šala, stvarno, ljudi doslovno mogu stvarno umrijeti od toga, to je brže nego od korone, između ostalog se može dogoditi, naravno, ali ljudi moji, mislim, naravno postoje sve postotak koliko, kad dolazi, šta se događa, ali mediji, nažalost, rade, to je mašina jedna koja krene i ne staje. A šta se dogodilo s tim medijima, znači, sve te paranoične vijesti? Je li se to urednicima osladilo širi strah kad su skužili u koroni da je to... Nažalost, da. Zato ću se stvarno... To ide. Zato ću se pozabaviti ekstremno s tom temom u naredne 3 godine, kroz svoj doktorat. Izletile su te diktatorske sklonosti stvarno iz pojedinih ljudi, ali zapravo većine ljudi u medijima, vidimo i naravno u politici, to uopće nismo trebali sumnjati, s tim da smo mi još dobri, to isto kasnije ćemo malo prokomentirati. Meni je taj fenomen, isto ću malo razraditi kod nas, mi smo, znamo kakav socijalistički mentalitet, da imamo svakakvih diktatorčića, na kraju smo ispali Švabe i disna, možemo im se ispali smo najpristojniji čovječe. Tako je. Ali ovo, znači da se vratim na tu paniku, apsolutno mediji to su toliko zloupotrebili da je to strašno. Je li to zato što je to profitabilno u smislu jer se to čita ili imaju neku drugu agendu koju ja ne uspijem skužiti? Znači stvar je što, recimo ta korona, više ljude uopće ne zanima. Znači ti kad pratiš te Google Analytics, koliko se šta čita, ljudi nisu glupi, to je naravno mediji ljude smatraju glupima, nažalost, ali ljudi glupi nisu i ljudi ignoriraju, ali su mediji toliko u to ušli da sad jednostavno, ja mislim da je došlo do toga da ne znaju kako napraviti tu sad neki rez, kako stati, zato bacaju vide, više nikog ne zanima 127 zaraženih, svi u kuće odmah, nek sad onda bacaju Meduze, ne znam. Ali, šta sam htio reći? Postoji li jedan medij koji nije širio tu paranoju? To je isto što ću od ovih najveći, najvažniji, ajmo reći, jel? U tom radu jedna točka će biti sastanak, znači famozni Plenkovića, cijele ekipe, gospodina Milića, glasnogovornika, nekakvih njihovih PR magova sa predstavnicima najvećih medija. Kad je on njima naredio kako da izvole izvještavati jel? Znači, to se stvarno dogodilo. Indeks je objavio. Znači, Indeks je objavio, Indeks nije bio tamo. A zato su objavili, ja? Znači, to je, znaš, Indeks je naravno, ti i ja smo na nekoj tamo strani, Indeks je tamo. Samo šta je Indeks, šta je. Oni su puno puta progurali nekakve tamo, su rušili Liniće, ne znam šta, zato jer tad im to odgovara, naravno nešto drugo. Ali što se tog tiče, znači Indeks je, mislim, objavio tekst i onda su još neki koji nisu bili na tom sastanku, kojih je bio mizeran broj, ne? Izvijestili ko je tamo sve bio. I točno se vidi, znači, koji mediji, koji direktori i glavni urednici su tamo bili. I to se zna šta se tamo dogodilo. Znači, na tom sastanku su se dogovorio deal da će se naravno državne tvrtke, oglašavati, famozno oglašavanje u tim medijima, ne? I da će se naravno kretati lova. Znači, ukratko, država ima polugu, da podvučemo onako mali zaključak. Država ima financijsku polugu koju može upravljati privatnim medijima. Kaže otprilike, evo ekipa, mi smo se ovdje lijepo skupili. Vi znate da naša ministarstva, naši javna poduzeća koja sjede na desecima milijardi godišnje, mi kontroliramo pola BDP-a
Iako vi budete I tu dobri. naravno ne moraju biti samo takve nekakve firmice, korporacije. Tu mogu biti njihovi prijatelji, naravno nekakvi... Jasno, jako je ljudi velika. koji, Pazi, naravno, kad ti znači, kontroliraš to je pola to. BDP-a Tako. koji iznosi 400 milijardi, ti kontroliraš 200 milijardi recimo i sad ti dođu, ti se oni skupe i ti njima kažeš lijepo ekipa, sad ćemo mi ovako, ja vam mogu to dati, mogu vam to ne dati. Naravno. I zato je još fascinantni taj dio da smo mi nakon nekog vremena se okrenuli, ajmo reći, Plenki ekipa, da su stvarno u jednom trenutku i oni povukli kočnicu prema Merkel i ekipi luđaka, ne, koji su nastavili s tim. A zašto su oni to napravili? Kako se to dogodilo? Ali šta se onda tu dogodilo? Znači, na početku bio je strah, bio je kao, ne vjerujem toliko u to, ali sjećaš se one spike, virus je nepoznat, sad treba ovakve striktne, diktatorske mjere provesti. Ljudi su se tad naravno svi bojali, svi su bili preplašeni i to je prošlo. Ali zašto je to išlo? Zato jer je bio određeni dio znanstvenika koji je tada bio blizak, znači, vrhu, bio blizak vladi, bio onome što smo nazvali tad stožer i danas zovemo stožer. I bili su u medijima. I to je bila ekipa koja je imala taj stav, imaju ga i dan danas, samo što se pokušavaju maknuti, jer vide doslovno da sad više ne bi smjeli sjesti u kafić, jer bi ih neki novinar, A zašto su oni to radili? Koji je njihov interes? Koji je interes bio ljudi, poput Igora Rudana, koji je ispočetka govorio, ma nije to ništa strašno, to je, znaš, rizik je u razini gripe. On u jednom trenutku okrene prekidač i kaže svi u kuće odmah. I onda plasira neke imbecilne izračune, neke eksponencijalne funkcije prema kojima je trebalo biti zaraženo 50 milijuna Hrvata, valjda, u ne znam koliko. Znaš, ja gledam, šta je ovo čovječe? Šta se dogodilo s tim ljudima? Da, sve ću to u svoj rad ja lagano gurat, pa evo jednom za neke 3-4 godine ćemo to tu predstaviti kod tebe. Može. Da, recimo Igor Rudan i ta ekipa, ali on je tad bio glavni. Njega se slušalo. Zašto je on glavni? Koji je njegov autoritet da on bude glavni? On je u tom tamo škotskom elitnom društvu, smatra se nekim elitnim znanstvenim. On je on je najcitiraniji hrvatski znanstvenik, znači u odnosu sve druge kad se zbroji, Rudan je citiraniji od svih, jer to je, znači, u znanstvenoj toj zajednici, famozni citati, to je jedino kako se nešto... Nije bitno šta si izumio, nego koliko te puta citiralo. Naravno, a u njegovoj struci, sad da ne ulazim, ja nisam stručnjak, on njega svi cijene u toj njegovoj, je imaš, bude ih po 10 barem u jednom radu ili citata, to vam ide još tu od i naših fakulteta i naravno da imate ljude koji rade, imate asistente koji rade projekte, koji privlače milijunske projekte i onda imate nekog Ivana Rudana koji je potpisan na vrhu, pa onda on najcitiranije. Ali dobro, da se gospodin ne naljuti. Ali on je u tom trenutku, znači, bio na vrhu. Znači, nismo imali znanstvenika koji bi se slušao ili kojeg bi se nešto pitalo. On je bio kod Stankovića. Znači, to je bio tamo početaka tog ludila, ne? I on je tad kod Stankovića iznio teze, zapravo, ne bojte se, to je gripica, kad bi se dogodilo, ne znam, kad bi se širila zaraza, onda je ono famozno nešto da bi na stadionu toliko ljudi bilo zaraženo, nešto je tako priča svašta. I okej, ljudi su to gledali, ljudi su pijali. A šta se onda dogodilo? On je pak povezan tamo sa Kinom i Misliš da Kinezi financiraju njihov koledž i da imaju direktan financijski interes da šire paranoju na zapadu i da... Sad ja karikiram jednu, kako se to kaže, teoriju uroce. Kina pušta virus ode na zapad, Kina kontrolira dobar dio tih znanstvenika po koledžima, oni plasiraju teorije koje odgovaraju Kini, zapadna ekonomija propadne 10% koprca idućih 5 godina, Kina, kakva već jest, okrene prekidač jedan dan u jednom smjeru, drugi dan u drugom, kao da se ništa nije dogodilo, a mi se koprcamo idućih 5 godina
Kina u međuvremenu smanjila razliku od 20% u odnosu na zapad. Prvo ne znam je li Kina pustila virus, jel to je ono da nas ne bi fact A došao je od tamo. lovili, Evo, uz pretpostavku je došao od tamo, jesu li oni naravno. namjerno ili nisu, ali ajmo reći, Ali sjećaš se da su oni naravno, dosta bili aktivni u tome kao ma nije virus opasan, nemojte jasno, ukidati letove, jasno. nemojte prekidati veze, itd. Naravno. Ali kad je ta ekipica elitnih znanstvenica skužila, znači i samo u prvom trenutku, kad su išli s ovom tezom gripica, kad su skužili koliko imaju u tom trenutku moć, koliko imaju javnog utjecaja, tad se to krenulo zloupotrebljavati, ja mislim. U svakom slučaju, naravno, oni svi imaju svoje interese. To sad, mislim da je tipa Nacional baš objavio jedan tekst baš za Rudana, koje su njegove točno veze s tim nekakvim kineskim, ne znam čim, fondacijama, koliko njegov znanstveni rad na tome svemu profitira. Ali šta se dogodilo, šta je zapravo bilo? Igor Rudan se nije pojavio preko noći u medijima, on je recimo bio kolumnist mojeg bivšeg dragog lista, Večernjeg lista, ne? I on je bio tamo znan. Da, Igor Rudan je u Večernjaku pisao nastavke, one svoje, kako se to zvalo, dnevnik iz Wuhana ili... Da, ali prije toga, puno prije toga, znači on je puno duže večernje. On je bio, kad su kretale famozne reforme školstva, Jokić i ono. I tada vam bilo, zapravo danas znamo sad već većina za Nenada Bakića, koji je danas nekakva suprotna struja u toj korona ludori. On je zakavgao svima totalno, on je pokrenuo pravi rat. Tako, ali nekad su oni, Igor Rudan, bili ovako, tu prsti nokat. Nekada, recimo ja sam bio tada kolumnist Večernjeg lista i ja sam pisao neke tekstove o školstvu. Naravno, ja sam tu pisao o elitističkim, socijalističkim profesorima po fakultetima, koji su danas, by the way, možemo, toga ćemo se dotaknuti, da to ne može biti nikakva promjena školstva. I tad se, recimo, Rudan sa mnom slagao. On se meni znao javiti kao da, a on, pošto je tamo negdje vani, veliki stručnjak, doktor, veli zato on, recimo, nije ovdje, zato. Znači, on je bio na toj nekoj strani. On je tada sebe smatrao i drugi su ga smatrali nekakvim liberalom, slobodarom, slobodna misli, I tad je on bio tu i on je ostao kao utjecajnom mediju i kad je to krenulo koga ćeš nazvat nego gospodin. Onoga koji je bio najviše u medijima, ljudi se sjetili njega otprilike. Tako je to. I onda su ga kod Stankovića, prvi koji je od svih bio i tad je krenulo. I Plenković i ekipa na tom sastanku kad su krenuli s tim, čujte, pišemo ovako, pišemo onako, su imali već, bili su na liniji, mislim, svakodnevno sa Rudanom i tu su onda ta neka ekipica znanstvenika koje je Rudan zapravo kasnije gurnuo u prvi plan, kad se on u tišinu malo povukao i prebacio se na, ne znam, ljubavne romane i nešto slično, ne. I onda taj famozni preokret kad se dogodio, ne. Gospodin Bakić i tu je znači Lauc koji je znanstveni savjet koji je danas prevladao, danas više niko ne šljivi Rudana, danas je gospodin Lauc taj koji, mislim da su sve ove analize koje stožer dobi pred sebe zapravo ove, jer drugi ne postoje niko. Znaš šta je meni zanimljivo u cijeloj priči? Da, sorry što te prekidam, da cijela ta ekipa koronaša, tvrdo, kako bi se to rekao, lockdownaša, dobro, da oni nisu stvarno bili u stanju shvatiti da je epidemija zapravo matematika i da izuzev prirode samog virusa, i da je sve ostalo matematika. I dalje to ne žele prihvatiti. Da oni ne kuže da imaš funkcije, kako se računa eksponencijalna funkcija, što ako je zaraženo 10% ljudi, što ako je prokuženost 20 pa ti je smanjen bazen. Naravno, zato jer je to otišlo je u... Dokle oni sad ne mogu, znači sad da njih, ne znam koliko ih ima, kaže sutra da, epidemija je matematika, stvarno treba pratiti ta kretanja na taj način, ne možemo mi uništiti virus kao što smo mi pričali ako vas zaustavimo. Šta bi bilo, oni pljuvaju na sebe, na svoje karijere kao i to je kraj priče. A pa reći si pogriješio i to je znanost, reći imao si pogrešnu hipotezu. To je taj ego
Jesu oni glume neke bogove, ili oni misle stvarno da su neki bogovi koji trebaju se s nama Apsolutno. I, nažalost, igrat s našim životima naravno. i držati nas u nekom kavezu do sudnjeg dana dok nam oni ne kažu da je okej. To je taj jedan totalitaristički neki sklopić koji Jer to je oni neka imaju vrsta u sebi, društvenog zašto? inženjeringa, u principu da oni zapravo potajno preziru ljude i ne vjeruju ljudima u principu. Pa ne bih rekao da preziru ljude, ali da ih smatraju glupima, to definitivno. A, šta da ti kažem? Ali taj ego, to ti proizlazi iz toga što nažalost većina tu po fakultetima, imam ja obitelji jako visoko obrazovanih, neki rade na fakultetima, većina, 90% njih nije nikada radila. Evo, broj 1. Znači, ljudi su završili fakultete, bili su neki vrhunski studenti, neki su nekim drugim putem ostali na fakultetu, ne? I oni su već tad lagano ti ostaneš tamo, misliš da si bog i batina, najpametniji na svijetu i imaš tamo, ljudi su prvo prođe 10 godina, 20 i 30 godina i to su profesori. To je potpuno izgubljen, ja bih rekao, vrlo često na našim fakultetima, filozofskim okolo, doticaj sa stvarnošću, sa svijetom, kako ljudi žive. Njima većini nije u glavi to da ti ne možeš prekidač okrenuti i vratiti i biti siguran da će se ljudi ponašati kako ti misliš. Znači, i ta sva ekipica misli, ok, mi ćemo sad reći ljudima dosta, mi smo najpametniji, mi smo stručni i vi ćete se tako ponašati. Ne ide to tako. Znači, ali oni budu, ne izađu na ulicu, ne izađu na tržište, znači ne nauče šta znači boriti se znači, za sebe, za obitelj, pa malo za širu zajednicu na način da puno više faktora utječe na nečiji život, jel tako? A ne samo to da ti možeš sa jednim klikom gumba odlučiti. Pazi to, oni su zagovarali mjere koje doslovno uništavaju ekonomiju. Ti si bacio 500 000 možda najneobrazovanijih radnika sa najmanjim prihodima. Ti si zapravo zakucao u zemlju, čovječ. Zato što kod nas, evo, govorim sad samo za Hrvatsku, sveučilišni profesori, ta elitica, oni su ekonomski... Sve nepismeni ekonomski, potpuno. Da, ali to je taj problem što nisu nikad izašli, 90% ih nije izašlo na tržište, ne rade na taj način da su recimo na fakultetima na nekim projektima za tržište, znači jer ima i toga, naravno imamo strojarski, FER, takve fakultete koji imaš naravno ljudi koji dođu iz firma gdje rade pa dođu na fakultet i onda znači surađuju sa fakultetom na nekom projektu bubam u trajanju 5 godina da bi nešto napravili, da bi nešto stvorili. To je manjina. Ostala, znači većina su ljudi koji ne razumiju da to što oni tamo sjede u uredu na fakultetu i što novac dobivaju svakog 1. ili 5. u mjesecu iz proračuna, da bi za to nešto ipak trebali vratiti. I da bi se trebali ponašati na taj način, ja uzimam ili Aščiću novac iz džepa, da iskoristim svoje obrazovanje, svoju poziciju na fakultetu, svoju moć, utjecaj, da bi nešto napravio, nešto poboljšao. Ne. I kad ti, znači, ne izađeš na tržište prvo, nego ostaneš na fakultetu i kažem, prođe 10, 20, 30 godina, ti si tamo profesor koji nikad u životu nije naučio što znači da moraš zaraditi svoju plaću, nego tamo. Baš te briga onda. Nažalost, ali to je stvarno tako. Ali to zna recimo i Rudan, velim. To, znači, prije nekoliko godina, kad su se vodile te famozne bitke, uvijek se vode oko školstva. Famozne reforme školstva. Naravno, tad je on bio na toj strani. Evo, kad smo već reforme školstva,
Znači, imaš, dakle, infrastrukturu kakvu imaš, ljude kakve imaš. I oprosti, samo te prekinem, da ne izgubi misao oko korone, oko Plenkovića, Rudana, pa onda što kažem da se okrenulo kod nas situacija što vidimo, slušaju se neki drugi, nismo više ti lockdowneri i da idemo u podrume. Ja se ne slažem s gospodinom Bakićem, on tvrdi da nema veze šta smo mi siromašni, šta smo mi zemlja na dnu Europske unije, šta nikad nismo praktički napravili nekakvu tranziciju u taj neki tržišni sustav, da se zapravo obogatimo, da možemo, da može i onaj najniži dio društva početi se bogatiti, početi napredovati. I ja mislim da je to ima velikog utjecaja u tom našem velikom zaokretu, da jednostavno Marić i ekipa su vrlo brzo shvatili mi ne možemo biti Njemačka, ne možemo biti Austrija, ne možemo ljude držati duže od koliko su nas držali zatvorene, nema šanse. Na kraju izgubit ćemo izbore. Imat ćemo Nino Raspudić je recimo dobro, jako dobro najavio, to je bilo negdje na početku, kad je sve krenulo, on je dao tam, je on tad bio u Mostu? Nije on još ušao u Mostu, on je tad bio, evo jedan isto intelektualac, profesor, kolumnist, kojeg se slušalo i on je tad rekao da ako se ovo zadrži duže od, 3 mjeseca, imat ćemo socijalne nerede. I tad se, digla frka na njega, kakve socijalne nerede, jesi ti normalan, bakice umiru na cesti, zdravlje bitnije od novca i ti to. Ti govoriš o nekakvim socijalnim neredima. I došla je, jesen, kad smo mi famozni drugi val imali, ili koji je već, 66. ne znam, i tad se dogodilo. Tad su ljudi, stvarno im je bilo, čekaj, već su krenuli malo, ko tu nas pravi ludima? I tad smo već, ljudi su krenuli, krenuli su oni prosvjedi za slobodu, šta će onda, zašto sam tu jako razočaran iz medija i medije smatram glavnim krivcima. Kad su bili ti prosvjedi što su izvali za slobodu, naravno u medijima je išlo skup antivaksera, budale, neobrazovani. Stari moj, tamo je bilo i doktora znanosti, i s druge strane i konobara, i čistačica, i intelektualaca, svakakvih ljudi koji su jednostavno izašli, čekajte malo, kako ćemo mi živjeti, ako nas vi zatvorite. Tako da mislim da to ipak ima veliki utjecaj u tom našem, šta sam ja sretan, velim da sad nismo nekakva Njemačka, pa da drže to, 2 godine. Dakle, oni imaju, država im nije toliko zadužena, imaju jaču ekonomiju. Apsolutno. I ljudi kao građani imaju veću štednju, ajmo reći. Naravno, znaš, ako prosječna obitelj u Njemačkoj ima, lupam, 50.000 eura ili 100.000 eura štednje, pa šta, on si može priuštiti godinu dana da ne radi. Tako da, velim, tu se ne slažem s gospodinom Nenadom Bakićem, mislim da on, ne znam kakav mu je sad stav, ali je često govorio da nema veze s tim što smo mi dno Europe i šta ima veze, nas zaključite još malo duže. Mi si ne možemo priuštiti lockdown dulje od 3 tjedna. Naravno, to možemo ulaziti u bilo koju granu, između ostalog zdravstva, između bilo šta. Čim ćeš plaćati lijekove, čovječe? Naravno, i ovakih plaćaju. Prema tome, to je imalo velikog utjecaja, ali naravno, ipak je velikog utjecaja su imali taj gospodin Bakić i Lauc i... On ima utjecaj na, ajmo reći, promjenu javnog mnijenja, koje je onda utjecalo i na državnu politiku, ajmo reći, vladu, da ne ide baš u te luđačke mjere, policijske satove zatvaranja itd., nego da imamo neki možda najblaži mogući oblik mjera. Mislim da je ipak nije toliko na javno mnijenje koliko je stvarno bilo direktno utjecaj na... Misliš kroz ovaj znanstveni savjet? To su ljudi koji nisu ko ti i ja. To su ljudi koji mogu nazvat i Božinovića i znaju puno ljudi, to su sve ljudi na pozicijama moći. Misliš da je utjecaj Nenada Bakića na vladu baš toliki? Ili on malo pretjeruje, ok, daje si čovjek na važnosti, ok, ja to razumijem, on je jako puno stavio na kocku.
Da se razumijemo. Znači, u trenutku kad su Puno svi puta drugi toga. zahtijevali tvrde lockdowne, on je govorio epidemija pada. Ja sam izračunao da epidemija pada. U tom trenutku je to bilo vrlo hrabro od njega ustvrditi da epidemija pada i da neće biti nekog još većeg vala i tako dalje. Znači, ti si stavio na kocku sam svoj kredibilitet. A šta bi bilo da se dogodilo obrnuto? Pa, zato velim, zato su tu gospodin Bakić i Lauc napravili veliku stvar, to je sigurno. Bakićev utjecaj na vladu je, on nije, velim, nije čovjek kao ti i ja, to je čovjek koji iza sebe ima ogromnu svašta nešto, šta je radio, znamo čemu je sve bio, šta je sve stvarao, di sve ima svoja ulaganja i slično. To znači nije isto kao da ja nazovem gospodina Božinovića i kažem, čuj stari, Jasno. ne možemo Hoće ovako, umrećemo. Ko ste vi, gospodine? Pa dobro, možda znaš mene, Milić i ta ekipa, ovo, Budući ne se možeš, pojavljuješ ne po možeš medijima, kad, pa ono, da. Kad pišeš, ok, ali će reći, alo, poklopit će, ne možeš doći. Ajde. A oni mogu do njih doći. I Koji mislim da je na njegov taj interes? način imala- Koji je interes Nenada Bakića bio da zakavga sa pola znanstvene zajednice ili skoro cijelom znanstvenom zajednicom, da riskira svoj kredibilitet u medijima, da se izloži? On se baš izložio. Ja kažem, rezultat je pokazao da je bio više-manje u pravu. Izuzev nekih sitnica u smislu Naravno, grafova, ali on kaže. ali sam trend reći, tu je sam fulao. apsolutno pogodio. Sad Da. mene zanima, kakvu on korist, on nema neku financijsku korist od toga da će on sad zaraditi na tome tim svojim, ajmo reći, teorijama i strategijama, ali onda se čovjek pita, dobro čovječe, kako ti se da to raditi? Znači ti sjediš cijeli dan, Ja računaš, znam gospodina Bakića, on je fanatik svoje vrste. takav, on je malo tako poseban čovjek, tako da kad se on nečega primi, mislim da ne pušta i to je Da, ali evo, to je bilo za kao i mene sa u svakom obrazovanjem, slučaju- kad je zapeo da dokaže da se može. To da ti kažem, zato tad sam sudjelovao u toj priči, kad sam bio kolumnist Večernjeg lista. Na neku foru se uvijek nađem negdje u nekim previranjima, moj put životni me tako odvede. Tak sam bio kad je krenula Kavga, Jokić, Bakić, pokojni Slaven Letica. Birale su se opet strane, birali su se tabori, jesi za robote ili si za, ne znam, Za Jokića. filozofski. Za filozofski, ne? I doslovno evo ovako, bio je jedan dan ja u redakciji Večernjeg lista i dolazi glavni urednik, postrojave ova glavna novinarska pera tamo u sobičku i kaže uz koga smo. Moramo se opredijeliti, a? Bakić ili Letica. Tad je bilo Bakić ili Letica jer je Letica u to doba bio kolumnist ili nešto slično isto Večernjeg lista. Ne? A on je bio za Jokić i ta strana. Ne? A naravno, kak su novinari većinom ljevičarski, filozofski, Šokantno. šokantno, da, nastrojeni, naravno, kakav Bakić, kakvi roboti, kakvi, ne. Onda sam bio ja tu koji sam uvijek bio kontra i koji sam tad imao imao dozvolu da pišem zdravorazumski i kritički, pa ja sam tad naravno rekao, čujte, imamo inovacije s jedne strane, imamo s druge strane nešto što imate već 30 godina, da ne govorim u bivšoj državi, mislim, meni je stvar jasna, šta treba podržati, šta može nešto, mentalni sklop promijeniti, ne? I onda imaš 10 tekstova, Jokić, izađimo na ulice, pobojajmo si kose, tražimo da, kak se zove, gospodin Ceci, da mu povećamo plaću, da Vilim Ribić, cijela famozna ekipa na ulice, ne? To se pisalo, s druge strane, tako da mislim da sam kroz tu neku priču i upoznao gospodina Bakića, ne? I tad sam već uvidio da je on jedan čovjek dosta poseban, kad se on nečega primi, on ide u to, a to je čovjek koji, velim, možete samo proguglat šta on sve, mislim da on je imao
poslovni, ili kako se zove, moj posao ili nešto. I on je moj posao, ja mislim, pokrenuo Pa naravno prodao, pa je krenuo dalje, pa imao ulaganja u brojne tvrtke i slično, ne, na kraju u Artex. I to je čovjek koji financijski, baš briga oči njemu sad. Financijski je neovisan od interesnih skupina, recimo to tako. Tako je. A opet mu se neće dogoditi da on sad sjedne, evo, s nekim menadžerčićem, nekim lovašem, recimo da se zove Ilija Aščić, na kavu i kaže uložit ću u tvoju firmu, ne, daj mi 5%, idemo dalje, ja ću povući svoju mrežu, svoj čući s medijima, ovo ono, i da ćeš mu ti reći, čuj, ne, ti si po Facebooku pišeš o koroni, ideš mi na živce, to se neće dogoditi njemu. Tako da, mislim da je on tu siguran što se njega tiče, ali velim, opet što se mene tiče, svaka čast, jer u toj situaciji, znači to je bilo toliko, pa mislim, jedna stvar koju će se pisati godinama, ali sam ja siguran da će za 20-30 godina ćemo mi neku svoj moguće potencijalnoj djeci ili nešto kad ćeš pričati, on će pitati, ste vi bili normalni? Vjerojatno. Vjerojatno će. Kako se mi danas sprdamo, ne znam, sa nekakvim možda iz Jugoslavije, kad ste stali u redovima za kavu ili nešto, kako se mi sprdamo, rekao svaka čast, super ste živjeli, ne, vjerojatno, ja sam siguran da će oni to govoriti, čekaj, doslovno, evo, banalno karikiram, ne znam, ja odem u teretanu, ima nas unutra 50, naravno da ne nosiš masku, vježbaš, će se srušiti i onda uđeš u svlačionu i ne smiješ se otuširati. Imamo 5 tuševa, ne tuširam se s muškarcima, znači ulazim sam, ulazim sam u tuš kabinu i to ne smiješ, znači zabran. I sad ja zamišljam za jedno 20-30 godina, ako ću imati dijete, čuj, tata, kak je to bilo, svjetska pandemija, da, i onda pita me tipa, kak si danas debel, nekad si vježbao, jesam, da, a čekaj, ste smjeli vježbati, jesmo, koliko vas je bilo, 50, 100, dobro, šta, recimo nismo se smjeli tuširati, pa mislim i kako ćeš to objasniti nekome, čekaj, niste se, da, to je odluka stožera. Tako su vremena bila, je. I rekao, znači, tak da to je i takva je situacija, to se događa, dotle je otišlo, uključuju se famozni fact checkeri da ti stvarno ne smiješ napisati, čujte ljudi, debilno je da se ne smijem otuširati ili nešto, koga ću zaraziti, jeste normalni ili ćete fact checkirati. I onda dolazi Nenad Bakić i krene, ali krene i linija ova ona. I tu se kreće nešto pokretati, tu je gospodin Lauc, mislim, su to isto tako dobri. Njega isto znam iz iste priče, kad su bile školstvo, velim, to je jednostavno ta bila neka ekipa, danas se oni zovu razumisti ili nešto slično, ne, protiv ovih koji su, evo, i dan danas bi vjerojatno ljude zatvarali u podrum, tako da, Znaš šta, kad smo već kod tog obrazovanja, ja se sjećam, ja sam imao na stolu famoznu Jokićevu strategiju. To ti je bilo nešto sve šareno. Ja si mislim, znaš, puno je i priča o inkluzivnosti, socijalne osjetljivosti, ovo. Da. I onda ja si mislim ovako, gle, ti u Hrvatskoj imaš desetke tisuća djece koje idu gladna u školu. Ti u Zagrebu nisi izgradio nijedan studentski dom zadnjih 35 godina. U Zagrebu, znači u domovima ima oko 7.000 mjesta za studente. Studenata ima, ne znam, 80.000 otprilike, od toga oko pola izvan Zagreba, pola nije. Ne znam točno koje su brojke, ali nije daleko. I sad svi ti ljudi dođu u Zagreb studirati, ti koji dođu, i moraju plaćati jako skupe stanarine. Pazi, i ti si automatski zapravo onemogućio ljudima da studiraju. Znači, mi pričamo o inkluzivnosti, a neki jadnik tamo koji dođe iz famoznog Donjeg Lapca, koji je metafora neke vukojebine, on dođe tu, kako će on sebi plaćati 2000 kuna mjesečno samo za stan? Uz uvjet da uzme cimere i sve ostalo. A kamoli ostale troškovi i tak dalje. I sad ti meni pričaš neku inkluzivnost s nekim gluparijama, šarenim tamo. Imaš infrastrukturu koja je apsolutno neprikladna. Znači, 35 godina dom nije izgrađen, čovječe. A šta je dom? Dom je zgradurina obična, čovječe,
postavi kontejnere, da... I te koje imaš onakvi da ti žohari trče. Doslovno, pa čovječe, znaš šta, Pada se. onaj dolje Znam, kampus u imaš, Zagrebu su... Imaš, evo, kod tebe su prva liga stolarija, ti imaš po domovima i dalje Katastrofa. djeca, mladići, djevojke ne mogu zatvoriti prozor, puše im, slično. Nema hladnjaka, znaš ono, potpuno nadrealne stvari. Kampus su samo pokrećili. Ali nije to. U strategiju mora ići to da dječica se drži za ruke, da... Šareno, naravno, lijepo, ljubav propovjedamo. Ljubav, naravno, obavezno povećanje famoznog koeficijenta svima. I to. Znači, nigdje ja u toj strategiji nisam pročitao. Nek me neko ispravi ako sam u krivu. Recimo nešto poput vrednovanja nastavničkog rada prema individualnom zalaganju. Mogućnost da se otvori vaučerizacija. Ništa. Čovječe, ti imaš nastavnici koji su apsolutno nemotivirani. Oni samo dreče jednom godišnje, daj mi 5%. Tako je. Ništa ono. I protiv vaučerizacije su. Svi su protiv vaučerizacije. Jer onda bi morao de facto ti pokazati svoj rad i boriti se na tržištu da tvoja djeca u školi budu bolja. Naravno. To je ovo što ti kažem. I ne zanima ih to uopće. To je ovo što ti kažem kako kreću od fakulteta ljudi koji... I kako ćeš ti na tu infrastrukturu takvu nakalemit nekakvu obrazovnu reformu? Pa šta, tebi će neki seoski nastavnik tamo kojeg baš briga, tebi će on provoditi reformu. Pa da, pa to je... Ljudi nemaju interneta u seoskim školama. Tamo u Vukovaru vidio sam škole izbušene granatama još uvijek. Da, naravno. Ali držimo se za ruke i... Pa naravno. A zato tak kak se meni sve nekak veže u životu jedno na drugo, velim, tak sam imao priliku tada biti okružen s jednima i s drugima i tad je, velim, recimo taj famozni Rudan, on je išao s tom pričom šta zapravo bi značila reforma školstva, kak pokrenut to sve skupa, ne? Tako da tad smo već svi smatrali tog čovjeka ok, a to je sva ekipa koja kao je vani, ne? Nije tu i onda lakše je, pričat Ali poslije počeo nešto lupetati o liberalima, znaš, liberali su bešćutni, vrijeme je za novu vrstu socijalizma. 3-4 puta što znam je krenuo, ajde super, neka znanstvenici imaju mišljenje, pohvalno. Kako ćemo mi nakon svega vratiti povjerenje u znanost? Znači, sad nama se kroz medije pere mozak da treba vjerovati u znanost. Treba vjerovati u znanstvenu metodu, a znanstvenici su ljudi koji svi drugi koji imaju svoje interese i čiji interes osobni se ne mora poklapati sa interesom javnosti. Ali kako ćemo mi vratiti povjerenje u znanost nakon što se ne samo Hrvatska znanstvena zajednica izblamirala, na svjetskoj razini vidim da nije ništa bolje. Još i gore, naravno. Stvar je što jedino što se tu može dogoditi, kontraefekt, da bude, ljudi su se malo osvijestili šta zapravo to je, šta ljudi ti rade, šta oni pričaju, jesu oni normalni. Pa možda neki mali kotačić se okrene, čuj, to ne valja, ajmo stvarno promijeniti neke stvari, ljudi se možda krenu, možda malo dobe samopouzdanja, čuju ako ove budale mogu biti znanstvenici, mogu biti profesori, hajmo mi probati malo. To je jedino što se može biti pozitivno, da će se vratiti vjera u tu znanost, tako apsolutno ne. Znači, to je srozano do dna, a to je opet to recimo sve što smo pisali mi neki malobrojni tako prije, sad u ovakvom nekakvoj svjetskoj pandemiji, sve je izašlo van. Jer recimo vi ste imali, znači imate naše stručnjake, znanstvenike na fakultetima, sve znaju, navodno progresiva, prosvjetiteljstvo, pokreću državu i nema ih. I kad ih vidite u javnosti, stiglo je potpis, apel 50 znanstvenika, spasimo Uljanik. Pa spasi majstore, izvadi pare. Inženjeri, doktori znanosti. I tu vidiš kakva je to ekipa. Nažalost, što je recimo sa tehničkim,
s tehničkom strukom, znači na tehničkim fakultetima gdje su vrsni inženjeri, ti doktori znanosti, profesori, njima je problem ta ekonomija. Znači, to su stvarno, to je većina ekipa, evo kakva je danas u Možemo. A to je taj dio što su, nažalost, javni novac, njima ne ide do mozga šta to je. Njima ne ide do mozga da ti i ja damo lovu, da oni budu na tom fakultetu, da školuju ljude, da... Oni to uopće ne gledaju tako. Ne. Oni gledaju to kao da je to svi mi smo neka zajednica i svi mi trpamo u neku zajedničku rupu, neku vreću, kuž, i onda svi mi kao trebamo dobiti onoliko koliko oni smatraju da nam pripada pojedinačno. Da. Otprilike. Znači, nema individualne odgovornosti, ništa. Ne, naravno. Tako da, velim, vjera u takve ljude se niti ne treba vratiti, niti su ljudi toliko glupi kao što smatraju da će, takve ljude ikada više smatrati, relevantnima. Oni su tu jer teško je, ti uđeš na taj fakultet, neće te Bog Isus, što se kaže, vjerojatno... Do penzije radio, ne radio, da. To je to, a kolju se za pozicije, to je opet druga priča, žestoka politika, ne? Ali u takve ljude, ljudi neće vratiti vjeru, ali velim, znači, što ja se uvijek tu negdje nadam i na taj način gledam, da kontraefekt bude, znači to, rekao, gledaj kakve budale, i malo po malo da se krene, da se profiliraju neki drugi ljudi, normalniji, jer i to je više manje, mi još uvijek imamo te profesore iz bivšeg sistema koji imaju sklop u glavi nepromjenjiv, koji sve svoje studente na taj način odgajaju, tako da, kontraefekt je jedino što se može dogoditi. Ti si zagovornik slobodnog tržišta. Zašto? Govorimo o ekonomiji sada, odnosno zagovornik si tržišne ekonomije protiv socijalizma. To smatram ispravnim i nije tu neka stvarno mudrost. I kad smo taman sad već pričali o tim svim ljudima na fakultetima, u školstvu, koji jednostavno ne razumiju kako funkcionira stvaranje nekakvog novca, koji ne razumiju uopće kako se puni proračun. I šta ti drugo nekakvom normalnom čovjeku koji kritički razmišlja, koji pokušava sebe, evo, ja uvijek sam u nekakvom privatnom sektoru i to pokušavam koristiti za nekakvo javno djelovanje, makar pisanje, makar što kažeš trolanje, da na neki način malo probudiš svijest. A tako i to, mislim, kad mi nikad nismo napravili tranziciju uopće u tržišnu ekonomiju, kad, evo danas isto imamo novi val, velike promjene u Zagrebu, nove ljude u holdingu, kad vidi, imamo opet tehno, menadžerčiće, ljude opet koji su se... Jel oni nas pravi budalama? Znači, pazi, oni imenuju kakti promjena ovo i onda ja gledam biografije ti ljudi u holdingu. Čovječe, ljudi koji su bili na Zagrebačkoj burzi, ljudi koji su bili u bankama, poput Hypo banke, Croatia banke, u ona vremena o kojima znamo šta se događalo, ljudi koji su bili u regulatornim agencijama poput HANFA-e, nadležni za regulaciju tržišta kapitala u vrijeme kad znamo šta se događalo, sad se oni sjede u holdingu. Neki ljudi koji su cijeli život proveli po sekretarijatima, po raznim ministarstvima i po tom istom holdingu u Bandićevo vrijeme, sad su oni promjena. Ali vam spravite budalama, čovječe? Mislim, šta se drugo moglo očekivati od ove ekipe koja se zove Možemo? Koji su, znači, mi smo spominjali nekakve profesore, socijalističke, ali ova ekipa koja je sad preuzela vlast u Zagrebu, znači samo uzmemo popis tih ljudi koji kao 99% 100 ljudi ulaze u gradsku skupštinu. Znači njih je tam sad, ne znam, preko 20. Znači, to je evo, a da hoću sad, ajde, trolat, radit nekve mimove. Znači, njih 20 ti možeš,
To je bilo ono, mimovi. Sjećaš se ti, Tomašević, ko su mi skupa radili u turizmu preko praznika? Ni ja. Znači, to je ekipa koja doslovno nekakve ove udrugice, nekakve... Mislim, ima tam takve ekipe kojima piše biografija i onda, ne znam, biografija zalagala se za, ne znam, drveće u toj i toj ulici i pokrenula je prosvjed, ne znam, u zgradi zbog nečega. I u svom kvartu za ozelenjivanje ulice, Ili, znači, dio je taj, a dio je šta piše samo da su članovi, ne znam, udruge za civilno društvo, za ovo, za ono. I sad kad su ljudi koje ti stavljaš u skupštinu, koja donosi odluke o svemu šta se događa, takvi, šta oni imaju pojma ko je nekakav, kako se zove ova gospođa koja je bila u Hypo banci, Sanaderova, sva ekipa. Pojma nemaju, oni valjda ni ne znaju, doslovno ni ne znaju. Zašto su ih onda imenovali? Pazite, u prvom redu imamo ljude poput Tomaševića, poput ove Danijele Dolenec, koji su Filozofski fakultet, Zelena akcija, Institut za političku ekologiju, Stiftunzi itd. Oni su ljudi koji su bili front ekipa za birače, mladi, pametni, Oxford, nisu korumpirani, protiv korupcije, ovo ono. I oni su a onda u drugom redu, kad je došla raspodjela kolača, opa, evo samo dola, evo bankara. Bilo nas je koji smo naravno to znali, ali bilo je ljudi koji su o tome pisali. Ne jučer. Nisu ko gospodin Škoro s tim krenuli tjedan dana prije izbora za... On se isto, što se kaže, na čas smrti i se Bogu ne moli. Tako, ali jednostavno ta ekipa Možemo nije od jučer, nije od 3 godine, nije ni onda kad je Tomašević bio na prosvjedu. 20 godina oni pripremaju kroz silne udruge, kroz taj sav novac koji dolazi od raznih tih ovih izvana. Štiftunga. Tako je. Na fakultetima koje su od početka naravno zauzeli, gdje ti imaš kroz 20 godina možeš da 100 ljudi, da 100 Tomaševića kao obrazuješ ti je dovoljno, znaš. I znači od tog ja bih rekao nekakvih 20 godina si ti spremao nekog čovjeka da preuzme Zagreb i da preuzmeš skupštinu. I sad šta su oni napravili? Tomašević i ekipa, oni su tako fino naučeni da su oni, ta njihova ideologija gubitništva. Zelenog nerasta. Ja bih rekao gubitništva, bih rekao, ali to nigdje nikada nije i ne može donijeti neki napredak. To možda samo u njihovim glavama, ali mislim da većina i njih također u to ne vjeruje. Ali, znači, i to su Tomašević, Dolenec, fina ekipica koja je, znači, sad kad je bilo udarnički kampanja, bez problema sakrila šta oni zapravo jesu. Znači, i onda kad se pojavio Škoro, samo mala ovako digresija o Škori, naravno samo mediji su napravili to, tipa da je on ekstra gubitnik, da je ovo, jer je, mislim, čovjek je ušao u drugi krug koji je znao da će izgubiti, tu uopće nije bilo. Bilo je neminovno, to nije bilo dileme, da. Znači, neminovno da će izgubiti. U prvom krugu je dobio ženskog Bandića, što mu niko kao nije predviđao da bude. Pomeo je HDZ, pomeo je SDP, liberali se tu nisu ni pojavili. Poslao je u ropotarnicu povijesti nekakvu Anku Mrak-Taritaš, ne znam više koga. Znači, to nije gubitak. I čovjek je ušao u drugi krug i sad ti ideš na Megdan nekome protiv koga nema šanse, jer tu nije više, ne znam, Dinamo Tottenham, da ok, nemamo šanse, ali možemo iznenaditi šta se i dogodilo. Ti tu ne možeš, nemaš šanse, znači protiv tebe je mediji, da ne govorimo. I mediji su ti koji su napravili, to je gubitnik. Ne? I onda kad si u toj situaciji, oni su imali preko noći izabrat
jer nisam siguran ni koliko je Škoro vjerovao da on zapravo će ući u taj drugi krug. Ja To je mislim sve da bilo nije onako. vjerovao, Tako je. da. I doslovno je došlo preko noći šta ćemo, kako ćemo. I tu je sad priča kakvu taj gospodin Škoro ima ekipu oko sebe, koji su to pak likovi i šta će oni napraviti nego krenut s onom kampanjom kakvu smo imali, s čime su upali u zamku medija i ovih finih možemaša da ih prikažu kao crne Krkane budale i to. krkane budale, a zapravo kroz to, znači ja, recimo, pitala me jedna novinarka jednog lista, evo ovak me zvrcnula, kao čuj Edo, radim jedan tekst, šta bi Škoro trebao napraviti, da bilo šta napravi. I ja sam njoj rekao upravo to što su ovi napravili. Znači jedino što on može da krenu udarnički, da krenu kroz to što su napravili, gurat ono što se zna, ali što niko nikad nije uspio kroz javnost, ta njihova financiranja, da ljudi nikad nisu radili, da su povezani sa raznim ovima koji sad idu po hodnicima. Da oni nisu nikakva alternativa, to je Tako. ključno napomenuti, da oni nisu tako je. nekakvi prosvjednici sa ulice, Naravno, da. nego da je to deep state plus Tako je, naravno. politička podrška izvana, sam I takva. onda je Škoro ekipa u tjedan, dva, koliko već bilo, to krenuli iznositi van i to su naravno mediji i ekipa iskoristili naravno po klopku, a ova ekipa, zašto su oni naprijed, Dolenec, Tomašević, Benčić, dobro, Benčić je ipak malo ta se teško suzdrža za nešto, ali ova ekipa uopće nije morala govoriti o tome šta oni jesu, nikakva ideologija im nije bila potrebna, samo su mogli pustiti i okrenuti obrnuto teze. Mi se borimo, spašavamo vas od crnog mraka, Tako je, Škoro i njegovi. Spašavamo vas od ideologije. Mi smo tu za promjene. A ova je za ideologiju. Tako je. Ali ispod toga što su ovi ispali nekakvi, ima iza Škore, to apsolutno ti kad vidiš ljude koji stoje iza Škore, to jesu krkani, to sve stoji, ima ljudi, ali kad se to makne, oni su iznijeli te financije van koje ti kroz medije nisi nikad smio. Iznijeli su njihovu povezanost, jer to je poanta njihovog dolaska na vlast je kroz tih 20 godina ta mreža koju su spleli. Kroz te udruge, kroz financiranje, da se ne lažemo, od grada Zagreba, od države, od HDZ-a, od svega živoga gdje su oni stvarali veze. To su tad Škoristi pokuša, samo kasno Škoro na Kosovo stiže, nije tu bilo više. Ali to je barem malo. I to je neki kapital koji je Domovinski pokret sebi donio u Zagreb. Oni su, šta kažu, naravno sad vrli analitičari se sprdaju, Škoro veli da je dobio, 105.000 glasova, kao i misli da je to nešto. Pa dobro, to je nešto, dobi ti, i Domovinski pokret je donio neki kapital i to nije donio na tome ne znam šta su pričali. To je ipak malo ljudima ispod te vikancije došlo do mozga. Aha, gledaj, čuj, malo ova ekipa. Svega, da. Samo, evo, bilo nas im nekoliko, ja bih rekao, koji smo krenuli s tim, koji smo pokušali raskinkavati te ljude, znači puno prije nego šta bi bilo prekasno, i dođeš bez problema do blokade. Su prejaki, znači se malo, pretpostavljam da si mislio pitati malo i o tim fact checkerima i nešto slično, pa te preduhitrim, jer to je sve povezano. Dakle, radio sam jedan tekst, ne znam da ima možda 2 godine, upravo kad se stvarao taj Možemo, kad su najavljivali pohod na grad, niko šta nije smatrao da oni to mogu, jer je gospodin Bandić bio živ. Uostalom, u povijesti se uvijek, to je meni ljepota življenja, mora se puno toga poklopiti da bi se neka velika stvar dogodila. Tako se za Možemo, osim stvaranja kroz 20 godina infiltriranja na sveučilišta, ovdje, ondje, medije, ne bi to ništa prošlo da gospodin Bandić nije umro. Da. Tako, to je... On bi bio tvrđi orah od Škore i svih ovih bezveznjaka. Naravno. Uglavnom, to se dogodilo. Ali znači prije nego je, još dok je Bandić bio živ, dok je sve bilo, mi smo krenuli nešto malo kopkati i ti vidiš to je sve javno dostupno, više manje, da imaš nekakve te zaklade koje su osnovali
Tomašević, ne znam, Raukar, Matula, Benčić. Osim njih, osnovali su te zaklade novinari. Znači iz raznih i onih medija koji smatramo kao nekakvim kritičnim, anti-mainstream. Znači tamo imaš i takvih novinara. Recimo, su osnovali jednu zakladu. I onda vidiš, čekaj malo, isti ljudi su osnovali Možemo, ili kak sad tu već su imali Zagreb je naš, ne znam, Nova ljevica. Paralelno su išle zaklade i stranka, ajmo reći. Tako je, apsolutno. I sad, i onda malo kopaš po nekakvim financijama i vidiš, čuj, te famozne zaklade financiraju, čuj, i gospodin Tedeschi, i ne znam, gospode iz ne znam nekih, ajde nas ne spominjem sad tvrtke poludržavne, di zapravo su privatne, ali država ima kao svoj utjecaj, ono. I dobro, i čekaj malo, i sad mi idemo sa potpuno zdravorazumskom tezom. Aha, pa čuj, tu ekipu financira krupni kapital protiv. I zašto je sad, znači... A oni su socijalisti kao. Pa slušaj, sad ide prvo bunt na nas. A čekaj, kao, šta je tu problem? Šta ne treba ulagati? Čekaj malo, ti tu gradiš jednu priču koja se bori protiv ovih, koja se kao bori za ovog malog čovjeka koji kao radi kod tog Tedeschija, ne, pa kao se izrabljuje. A Tedeschi tebe financira. Čekaj malo. I šta se onda dogodilo? Fact check. Ništa se nije dogodilo, znači, niko ništa ne zna. Nešto što je od Facebooka ovlašteni, tako, jel, taj fact checker, nazovi to kod nas faktograf, je rekao ne. Vi ste napisali laž, Emil Tedeschi ne financira Možemo. Pa naravno ne financira njih. Znači, pa naravno, i mi naravno, a tekst je otišao. Tekst naravno onda rade razne novinarčići i kopiraju, pa to naprave svoje, pa to se malo piše. I ljudi, recimo nekakvi utjecajni, šeraju ne kroz medije, samo koriste društvene mreže i slično. I dođe ti fact check i svi ti tekstovi samo bude pobrisano, piše fali kontekst, kliknite, klikneš i onda ide objašnjenje. Ne, nije točno da ovaj financira njih, da kontaktirali smo zakladu koju mi spominjemo da se financira. Oni su rekli da između ostalog jedan od donatora je taj i taj, što nikako ne znači da se to financira političku opciju. I to je samo jedan mali dio. I tako oni rade 20 godina. Tipa. A šta je onda fora s tim fact checkerima? Mi smo još malo kopali. Kroje javno mnijenje, ukratko. Ali mi smo još malo kopali. A vidiš da opet isti ljudi su cijela ekipa. Znači imaš zaklade koji su zapravo inkubator ljudi koje ili odlaze u političke stranke ili u medije. A bome i apanaža financijski koje se primaju. Apsolutno. I na koncu imaš taj fact checker koji je povezan s nekim medijima, koji otvoreno, javno surađuje s nekim medijima. I kako oni pak funkcioniraju? Oni funkcioniraju tako da iz tog medija novinari odlaze raditi u faktograf. Odradiš dionicu 2 godine u neki si reporter, ok. Čuj, mali, hoćeš se sad tamo u faktograf, znaš što ti ovo, boriš se protiv fake newsa i to. I onda tebe ekipa pošalje tamo. I sad si ti u faktografu. I šta radiš? Hoće i nama ovo fact checkat ako budu čitali, ako budemo spominjati? Pa, znaš, to ti ide u toj mjeri. Znači, pazi, što je veliki problem. Lako, ajde, kažu ljudima, treba fact check koristi da ne bi baba rekla, liječiš se sa, ne znam, čarobnim travama draka, ili nešto, to treba. Dobro, ok, ako misliš da to treba, ako nemaš kritičko razmišljanje i malo pročitat pa vidjeti. Ali, šta se tu događa? Uglavnom, naravno, ideologija. Sigurno neće fact checkat Tomaševića. Oće, u jednom slučaju su, znači, fact checkali Tomaševića jer se to radi evo vidite sad. Sad smo mi, ne znam šta je bilo, Tomašević je sprdo se
što je vjerojatno zapravo i istina, više manje. On je spominjao financiranje Škore i nešto, ruski plin, ovo ono, kao... I onda su njega fact checkali, Da, kao to Rusi nije- ne financiraju Škoru. Tako je. Evo vam svima, znaš ono, sad vidite njih, da. Ali šta se dogodilo i šta se događa? Znači, bio konkretno evo Nino Raspudić. Nakon što je ušao u Most, davao izjavu na RTL televiziji, bila je debata Radnička fronta Katarina Peović i Nino Raspudić. I Nino Raspudić spomene faktograf i spomene nešto u smislu to je Soroševski novac, ovo ono. I šta se sad dogodi? Redakcije koje prate tu emisiju nekim svojim novinarima kažu aj molim te u live-u to skini, poprati debatu, složit ćemo članak, možemo kasnije zvati nekog analitičara za komentar, to se tako radi u redakcijama. I sljedeće jutro dolazi fact check, blokira sve portale koji su prenijeli izjavu od Nine Raspudića. Znači, Nino Raspudić je bio u debati na jednoj televiziji, televizije ništa ne mogu, oni televiziji nešto sad, ali svi portali koji su citirali izjavu političara su blokirani. A šta znači blokada? Recimo, faktograf, taj realno normalno čovjeku nebitan, oni nisu čitani, ali šta se događa? Portali zarađuju društvenih mreža, znači tu je oglašavanje i tu ide klikanost, tu ide taj reach, znači koliko si... I šta se napravio ovlašteni fact checker putem Facebooka, ukine taj reach. Znači, Stavlja ga na nulu. tako je. Članak će Ukida se- pročitati 0 ljudi. Tako je, ali ne to, nego sve ostale na neko razdoblje tipa mjesec dana da ti se članci ne vide. I gubi ti se lova, ono, portali znaju izgubiti tako na rokne faktograf 100-200 tisuća kuna mjesečno, buba. Pa ćeš paziti drugi put šta Privatni radiš. portali koji nisu, kako A ko je kažu... njima dao dozvolu da oni to rade? Tu smo ovi tehno velike mreže, ono, koje su ponovno, da ne odem sad neko previše, ali opet je taj socijalistički sve skupa zapravo mindset i ono kad vam velike firme dođu, to je inače super, kak se zove, stari gospodin profesor Desno Pero, kako se zove, iz desne perspektive ima knjigu, sad se ne mogu sjetiti, isprike čovjeku, sjetit ću se. On je tamo lijepo objasnio kako, znači, veliki kapitalisti svjetski su zapravo socijalisti i zašto. Jer kad on dođe, zna kako je teško doći do nekoga, do bogatstva, do stvoriti nešto, zaposliti ljude, platiti ljude, proširiti firmu i kad dođeš na neki vrh, sad postaješ socijalist. Ne želiš Sad ti bi konkurenciju i da ti naravno. se neki Sad mali bi sitni da ti... sad bi poreze roknuo onako da... I regulativu koja će spriječiti Tako je, da ti i konkurenciju. ja ne možemo krenut, pa onda ono, ga ugroziti, pa da. onda imamo ono, sve vuče jedno za drugim, pa mi veli, ako ne možeš platiti 4000 kuna plaću, Nemoj se ni nemoj baviti se tim ni poslom. bavit, jer ovaj gospodin veliki kapitalist, njega baš briga. Takve stvari, znači, Facebook, Je li to društvene Tedeschi onda to mreže, radi? Da li Tedeschi preko tih možemaša pokušava ostvariti mokri san korporatista, monopoli, polumonopoli, karteli i slično, a on stoji na vrhu neke piramide i odlučuje otprilike hoće li biti konkurencije ili neće biti konkurencije. A gle, on to i radi, oni to rade, oni još takvi, najveći naši ti moguli, ne, koji, mislim, Je li on novi Todorić? on je novi Todorić, pa Da. ne znam baš da je novi Todorić, mislim da tako nešto se neće ponoviti, tipa, Je pametniji puno. tako da, što se tog tiče. Ali, znači, pričali smo o tom fact checku, znači, veliki problem je to kad ti ne smiješ više citirat javnu neku osobu, političara, ako ti fact checker, koji je ideološka skupina koja neće fact checkat osim jedanput Tomaševića, nego Kao sve smokvin silne list. druge koje smatra, već to nije istina. I velim, znači, lako za to šta on kaže, čovjek zna, sebi sam stvara sliku, jel to je istina? Nije istina, ali portali se guše na taj način i naravno dolaziš do toga da novinar više jadan... Bolje da šutiš ukratko.
Tako. I tu je onda ta priča, jedan od kotačića važan, koji je tu ekipu Možemo dovela u Zagrebu na vlast, koja je, ali ništa, ljudima svaka čast na rezultatu, brutalno je bilo, mislim, pomeli su, ljudi su obmanuti, to sam siguran. Znaju li ljudi, znači ljudi ne znaju za šta su glasali? Apsolutno ne. Znači, znaju ona manjina koja je njihova, ali to je malo ljudi, nije to ko HDZ da ti imaš tisuća ljudi koja ide glasa za Panja, oni znaju za šta glasaju, znaju šta rade, kod njih su to tisuće, kod Možemo je to mali broj ljudi. A ostala, to je ogroman broj glasova koji su dobili, ljudi ne znaju šta. Tipa, ja sjedim u kafiću svom omiljenom, uoči izbora, listam svoj omiljeni večernji i slušam bakice i dedeki kraj mene, znači samo mi valjda čitamo novine u birtiji. I pričaju kao, za koga boš ti glasal? Pita baba neka od 80 godina svog valjda muža. Veli on, znaš kaj, ja ti ne bom išao na izbore, zakaj? Pa moj nikad ne pobjedi, ja bom čekao drugi krug pa izabral pobjednika. Veli dobro. A pita, za kog boš ti? A baba veli, ja bom za ovog Tomaševića. Zakaj? Oni su mladi, oni su novi i oni budu nam posadili travu, borove, ne znam. Ima, znači, dobar dio stvarno takvih ljudi koji to sve smatra divnim, krasnim, znači, zelenilo, ovo ono. I plus, naravno, ogroman dio, najveći je anti-Bandić ostavština koju misle, vrijeme je dosta je, koja je isto famozno, svi znamo 20 godina da su tamo namještanje natječaja, kumovi, stričevi, ljubavnice, 8000 ljudi u holdingu, majko mila. Gle, čuda, 20 godina kao ljudi glasaju. Ok, onda ne znam koliko sad se ljudima zapravo to toliko smetalo da bi sad išli na nekakvu promjenu koja će biti suprotno svega od toga. Jel? Ali i na koncu dolazimo do novih imenovanja u holdingu, doći ćemo do jako puno novih tih nekakvih funkcija, samo da krenu na red, ne znam, muzeji, kazališta, a onaj ko će smjet, ko će htjet, on ima stvarno priliku za novi početak što se tiče nekog medija, nekog možda, ne znam, nekakvog istraživača, možda nekog inspektora, nekog, sad stvarno može od početka krenut pratit tijek novca, zapošljavanja, znači jedina stvarna novost, jedna promjena može biti u tome da smo na nekakvom početku, to će biti nastavak svega, ali smo na početku toga da možeš krenut pratit nekakve nove ljude, šta rade, kako zapošljavaju, jer sad ti ovo bilo Bandićevi, ta sva ekipa. To je lopovluk, netransparentnost. Ajde sad pokažite za 4 godine pa ćemo vidjeti. Ali kažem sad tipa da je tipa Bandić nastavio kao da je stvarno vidljivo bilo da je ekipa ostaje ista na pozicijama. To više nije mogao otpetljat niko. Znači to su takve javni novac zapošljavanja, to niko nije mogao otpetljati. Ali velim, sad smo recimo na nekakvom početku gdje stvarno možeš početi pratiti koga, šta, gdje. To je promjena. A ovo, nažalost, ljudi onda šta misle da su oni nekakva promjena. Kakva? Znači, šta ja mislim? Ja mislim da samo duboka država povremeno promijeni košulju. Pa, slažem se, možem. I da proda spiku narodu, da upregne svoje medije. Mislim, gle, ovo su bili izbori u kojima je bilo ne očito, nego očito iz aviona koliko mediji preferiraju jednog kandidata. Što nas dovodi do pitanja? Ko su ti mediji? Ko su vlasnici hrvatskih medija? Pazi, izuzev famozne Hanza Medije, za koju sad trenutno znaš da je to obitelj Hanžeković, kako je došla do toga, o tom potom, ko su ti ljudi, potom neka svako progugla, ali ko su vlasnici Nove TV? Ko su vlasnici N1?
koji su njihovi interesi. Ko će pisati o tome? Da. Ko će pisati o tome? Ko je vlasnik Večernjaka? Štirija. Ko je vlasnik Štirije? Pa ja ne znam ko je vlasnik Štirije. Ne znam ko je vlasnik Nove TV. To su uvijek nekako, znaš, na kraju završi, to je neki fond, to je nekakva korporacija koja ima sjedište u Austriji, u Njemačkoj, u Češkoj, ovdje, ondje, pa je to neka zaklada. Čovječe, na kraju ti ne možeš uprijeti prstom u čovjeka i reći ovaj čovjek je vlasnik medija koje u Hrvatskoj kroje javno mnijenje i biraju... Naravno, jer se to radi na taj način da... A kao ti imaš ne zakon možeš koji nikoga- definira da se mora znati vlasništvo medija. A ti to ne znaš. Šta meni znači tamo što piše da je vlasnik, ne znam, N1, neka United, ili ne znam ko, nemam pojma sad na pamet. Da. Gledaj, to tako dobro pod navodnicima, čubritarski bolesno, ali dobro to tako napraviti da ti ne možeš upreti naravno nikoga prstom. I to ti je kao Tedeschi ne financira Možemo, jer ne možeš pokazati. Samo financira institut za političku ekologiju u kojoj je Tomašević faca tamo. Onda sad smo sve oko Možemo, naravno svugdje otvoriš bilo koji medije Možemo, pa evo da kažem tipa imaš jedan ovako veliki medij, televiziju, ima svoj portal, povezane medije. Isto malo pogledaš kao ko su vlasnici, ovo ono. A zašto pogledaš ko su vlasnici? Zato što je neka manjina iz nekog suprotnog tabora političkom rekla čuj, vi samo preferirate Tomaševićeve ljude, zovete ih više u emisije, gospodina Lalića zovete da hvali Tomaševića, tako slično, ne? Onda naravno se ta televizijska kuća gune svoje perjanice koje će viknuti to nije istina, to je laž, dobro. I onda ideš sad malo pogledati navedene vlasnike, recimo, te neke televizijske kuće i tamo vidiš jedno ime, dobro, proguglaš, Atlantic Grupa. Menadžer Atlantic Grupe. Oni su bili i suvlasnici te televizije. Naravno, to se zna. Aha, i sad se vratimo na ovu priču. Gospodin Atlantic ima velike simpatije prema novom gradonačelniku, novoj opciji koja cilja i ući u vlast države. I gle, imaš njegove ljude u utjecajnom mediju, do bola. Aha, ali sad ako ja kažem Tedeschi, ti financiraš televizijsku kuću koja promovira Tomaševića, bit ćemo fact checkan i reći ne, to nije točno. Tako da velim i onda ta sva vlasništva medija, opet ima recimo, ne znam, jel znaš za recimo Štirija, Večernji, moji dragi Večernji, recimo kao je vlasnik ta Štirija, nešto Austrijanci, ovo ono. Na kraju su kao neki još ljudi kupili Štiriju i još neki mediji, ok, ali tamo uvijek ima jedan čovjek, znači, kojeg su uvijek, znači, se moglo uprati prstom, ali nije se smjelo, znači, znaš o kome se radi, recimo, tamo, ne. To je bio gospodin Pater, kako ga zovu, fratar, gospodin Tolj, ne. Znači, uvijek se govorilo fratar, alfa i omega Večernjeg, a čovjek je nekontroverzan, nego da kažem sad polumafija, bili bi fact checkani. Nećemo reći polumafija, rećemo kontroverzan. Ma naravno, ne kontroverzan, recimo. Ali nećeš naći sad čuj, šef Večernjeg je netko koji za sebe ima svašta nešto čudno u najmanju ruku, nego ćeš Štirija, naravno. To je što je sam tebi se smiješi i dobra karijera kad ovako govoriš. A znam, čuj, ja sam znaš, to ti imaš kod nas ljude koji su kao u javnom prostoru, koji imaju neki utjecaj, a zapravo se uvijek skrivaju. Recimo, kod nas imaš, da se malo dotaknemo ekonomista, onda ću se vratiti na sebe i svoju karijeru, podsjeti me kasnije. Recimo, ekonomisti imaš, mi sad kao imamo neki novi val tih ekonomista koji su ovako kao liberalno nastrojeni,
koji konstantno napominju da napuštamo socijalistički mindset, tržišno gospodarstvo, sloboda država van iz poduzetništva, pustite ljude da rade, malo, srednje poduzetništvo. Ok, dobro. Ali onda vidiš da recimo nekakva perjanica te liberalne ekonomske misli je tu već 30 godina. Dobro. I onda ideš isto malo gledat šta je čovjek radio, gdje je bio, vidiš bio je svugdje. Ok. I čekaj sad, znači ti si tu 30 godina, sad si kao nekakva liberalna misao, ali ja recimo ne vidim da je igdje išta nekome rekao ili negdje išao do kraja. Ne. Znači tu se uvijek povlači kočnica, ja ću biti liberalna misao, slobodnim poduzetništvom, ali čuj, ja ću raditi poslove sa raznim Plenkovićima i tako dalje i tako dalje. Jesu li naši poduzetnici, ako govorimo o ovoj liberalnoj struji uopće, u poduzetništvu recimo, evo, čujem naše poduzetnike, moram si popiti pivo. Da, kako bi rekao, jesu oni svi umočeni u neke dilove s državom, pa onda paze, kalkuliraju ko. Možda bi bilo, znaš, ja jesam za tržišnu ekonomiju, ali bolje da šutim sad da ne bi, jer imam tamo dil. Naravno, to je zato spominjem ekonomiste, naše neke nove perjanice, nove ekonomske misli, slobodarske, zato što... A svi umučeni u neke prljave mislim, možda i nisu prljave, ali su kronistički krajnje. Tako, znači to je to, bi mi, ali ne bi, znaš, ne bi. Ali znam gdje trebam stati, u koga ne smijem uprijeti prstom, jel? Tako je, da. Malo ću ja ovdje protiv regulative, Naravno, zato taki, znači, poduzetnici. A recimo, ja sam ponovno, znači, prije nekoliko godina, dok se kod nas nije ni smjelo ni spominjati još tržišno gospodarstvo, slobodno poduzetništvo, mali, mikro, dok ne daj Bože da bi krenuli pisat nešto, čuj, to ti pokreće gospodarstvo, nije ti Todorić i on ga guši. Da, tako što nije ni smjelo puno. Ja sam tad krenuo, opet ne da mi mozak da se priklonim svima, ću i da... Ali znaš da je to gubitnička pozicija? Svako bira svoj put, jel tako? I tad sam krenuo i znači bio sam među prvima. Tad u ostalom su me kontaktirali dosta velike te perjanice, poduzetnički, ne znam, čas, čuj, bravo mali, svaka čast, to je to, mi liberali, znaš. Ali neće se oni svoje dupe izložiti, nego samo bravo mali, jel? Naravno. Idi pogini tamo, mali vidi tamo neprijatelj, ajde pogini, Tako je to. I nije meni dugo trebalo da ja skužim igru i da ja skužim, da ti si tu, ali čuj, zapravo tam, ne znam, si u HDZ-u i podržavaš podržavaš ekonomsku politiku koja nije daleko od Možemo danas ili nešto slično, ne, okej. Izuzev ovog premaza malo LGBT i ti spika. Koji ne bi sad rekao da ja idem sad osnovat firmu i ću raditi za sebe, uzeti još jednog čovjeka, ne bi ti bilo problem da mi Plenki digne porez, da ja jednostavno ne mogu si priuštiti raditi ili nešto slično, ne. Ali znači opet sam bio među prvima koji sam krenuo i dan danas i uvijek ću biti za slobodno tržište, bilo koji način promovirati malo, srednje poduzetništvo i tako dalje i tako dalje. Šta sam htio reći? Hrvatski liberali. Da, naravno. I onda dođemo danas do toga, u ovoj korona krizi, naravno, kad vidiš te vrle poduzetnike koji se kao isto godinama zalažu za slobodno tržište, ali čuju, ne da povuku kočnicu, nego nema. Ili vidiš, znači, UGP, glas poduzetnika, ne. Tako se Pa onaj Bujac je trčao okolo, ispod svakog članka pisao bravo Tomaševiću, konačno promjena, bravo! I opet sam bio među prvima. Kako ga nije sram, čovječe? I opet sam bio među prvima koji sam i gurao, koji sam povlačio svoju mrežu medijima,
pokušao javnosti osvijestiti, čuj, ovi su zatvorili 50.000 ljudi doma, a ljudi moraju plaćati zaposlenike, režije, ovo ono. Onda smo došli do famoznih potpora i onda dobro, opet ko malo kuži ekonomije, čekaj, mislim, je rješenje sad da ja imam 10 zaposlenih iz sebe i da ja odem Plenkiju ljubit skutu, daj mi molim te 50.000 eura sad... Mi podržavamo mjere, samo eto, daj mi potporu, daj mi 4.000 kuna. I famozne mjere, ne, tu smo pozdrav gospodinu Rešćanin i Bujas, znate da smo si dobri, ali ne. Znači, ja od početka kad sam vidio opet, znači kod nas je, nažalost, još svaka dobra ideja i dobra neka inicijativa krene se širit, dođu neki ljudi, kraj. Recimo, znači, ta udruga Glas poduzetnika, ti uđeš u grupu na Facebooku, vidiš, svaki drugi ima profilnu sliku Možemo. Ok, ajde. To je stvarno se zapitaš da. Ajde, zašto poduzetnici u toj grupi gdje su mali i srednji podržavaju socijalističke stranke? Ajde, i onda ajde, svako ima pravo glasa za koga hoćeš, misliš da je Škoro, ne znam, fašist, ovi su ti dobro, ok. Ali dobro, i onda vidiš, znači, konstantno, znači, glavni predstavnici te udruge idu s tim, mi smo za mjere, sve je super, znači čuvajmo zdravlje, ali dajte nam lovu, obeštećenje, ovo ono. Dobro, ali sad je prošlo već dovoljno vremena da vidimo da su to mjere, stvarno, da većina toga je nebulozno i ja sam siguran kako će vrijeme odmicati, sve će se više vidjeti i znanstveni radovi, sve će dolaziti više toga da većina toga nije bilo potrebno, ne? I sad se to vidi i ima ih još, znači, koji idu okolo, doslovno ima, znači, tih, recimo, ugostitelja, koji kažu, jel ja moram početi radit kad ukinu mjere? Kao ili mi vrijede potpore, jel može? On čekao naredbu od države da počne raditi. Mislim, šta ti radiš u poduzetništvu, čovječe, onda? I onda, velim, znači, na stranu, ne gospodinu Rešćani, ja mislim da oni su pogubljeni, da nemaju pojma ni o čemu. A gle, ali gle, svaka čast, krenuli su, skupili su ljude, digli su ljude. Ne kuže osnovnu paradigmu. Išli su u prosvjedi, to, ali prihvatili su igru, znači, možemo ti i ja, ajde, znaš, reći ću i bullshit, s oproštenjem je, a znaš, oni skupili su se, mislili su biti kao neki pandan Hoku, HGK-u, znaš, di znamo šta su, je točno šta Bujas govori, ljubavnice, uhljebi, naravno. To mi ne sumnjamo uopće sve. Da, ali onda, znači, krenu na te prosvjede, skupe se ljudi, između ostalog, ja pomognem, napišem tekst, nisu tam luđaci, nisu antivakseri, bla, bla, bla. Ali onda dođe, pozdrav svima, mi podržavamo mjere, mi podržavamo Plenkovića i njegovu vladu. Da, zatvorite nas, ali molimo vas, nemojte nam da između stolova bude 2 metra, mi bi 1,90 cm razmaka, evo, i dajte nam obeštećenja. Stare bavi se nečim drugim onda jednostavno. Nažalost, ali velim, dobro je naravno da su se kao napokon da se skupili predstavnici poduzetnika, da se skupe ljudi, ne predstavnici poduzetnika, nego čovjek koji radi, ima 5 ljudi, gdje napokon se može obratiti, gdje može reći čuj ovo, ne znam, možda kakav savjet, kako poboljšati, kako ovo, a ne da mora, komora će mu i dalje imati pare iz džepa, ali neće dobiti iz komore ništa, realno. Pa napokon su kao nešto možda dobili, ali velim, onda uđeš u tu grupu, vidiš da je to ekipa koja podržava Možemo. Ok. I onda vidiš gospodina Bujasa koji uoči izbora, znamo ide, treba im dati šansu, kao šta smo isključivi, kao stari moj, znači ti si poduzetnik, isto između ostalo kao za nekakve liberalnu ekonomiju se zalažeš. Imaš ljude
koji ono, direktno ono, vele, boli nas briga za vas, mislim, realno. Ne da boli briga, mrze, Čovječe, znači mrze oni su- ljude koji stvaraju novac. Oni su izrazito antipoduzetnička stranka. Apsolutno. Ti ideš njima se nešto ulagivati i tako dalje i tako dalje. Ok, Tedeschi je korporatist, on to radi iz svog interesa. Tako je, A vi to radite jer te ne razumijete igru. Da, a oni misle, oni su zaigrali igru, znaš, sad ako ćemo mi... U ovih utope ih u žlici vode, čovječe. Da, i uglavnom samo onda tako ono, banalna stvar, uđeš unutra i vidiš ono, ekipa Možemo, ono, tam se deru u grupi i onda se ja sjetim, vidiš, ono, ja prije 5 godina krenuo, ono, zalagat se, ono, izlago sebe dok su ovi s oproštenjem mudonje ono negdje iza stali, ja pišem, čujte ovo, Sam ti piši dalje. znaš, i onda dođemo do toga, dođu nekakvi notorni komunjare, čuj, ova ekipa njih podržava. Dapače, vjerojatno će s vremenom, tu će biti javnih natječaja, Dogovorit ćemo će se, biti da. gradskih prostora, Jasno. ne moramo se lagati da neće. Ko će dobiti prostor u Ilici, nećeš ti. Naravno. Ali, eto, to je tako. I onda, onda kad si me pitao za posao, ne, velim, to je šta, velim, znači ljudi imaju to kočnice, što je onda potpuno je jasno kad ti imaš, naravno, sve jasno, prvo ti je obitelj, valjda nekome, ono, recimo i meni, i ono, riskiraš, ostaneš bez posla, sve Šta jasno, onda, da. sve jasno. Ali mene to, ono, ja se znam radit, meni to, ti si me predstavio kao novinara, ok, ja sam magistrirao novinarstvo, trenutno jesam u medijima, bio sam već prije, nakon toga sam otišao u biznis, bio u 2-3 firme, bavio se menadžmentom, bavio se svim i svačim, osim toga sam konobario bezbroj puta, čistio grobove, ne, svašta, tako da mene apsolutno ne dira, znači da ono, naravno, s godinama postaješ, treba biti pragmatičan, treba biti malo mudriji, to dođe s godinama, došlo mi je već neke stvari, ali ono, ići protiv sebe nekakvih ono, sad uvjerenja ili sad glavno ti je valjda ono, ak si nekakav, imaš nekakvog morala u sebi da možeš... Zato nikad nećeš voziti Mercedes. Pa dobro. Kako komentiraš uspjeh liberala na izborima u Zagrebu? Izborima u Zagrebu? Pa mislim, na izbore u Zagrebu nemamo šta puno reći, ali gospod Nađi, mislim, on je po meni napravio, on je super posao radio. Dečka su gurnuli tu, ne, kak je ono bio neki Zurovec je otišao iz Sabora, otišao u nedjelju, dečko ušao u Sabor, kandidirao se, izložio se, prvenstveno jako se izložio, svaka čast za neke stvari, mislim, bio je jedini koji ono, da, to moram, gospodi iz Možema koji za famoznu obnovu, sviću, ovo ono, digli su ručice za HDZ-ov zakon o obnovi, koji je na snazi naravno dan danas, tako da molim vas... Obnovljeno 0 zgrada. Tako da postoji, da se smije biti kritičan, trenutno imaš od početka kritiku, možeš reći, ok, ajde, čekamo više pod hitno vašu obnovu, ali ste digli, a sad ste nešto, ok. Nađi je bio taj koji, je li je Nađi, sad se više, ili još Zurovec bio u Saboru? Neko od njih, naravno da su bili... u Saboru. Da, je već, naravno, bili su, i ne samo da je digao ruku, nego je on konstantno, naravno, on je, išao je sa čistim liberalnim stavom, objašnjavao, ima je on, išao je na teren, išao on po Zagrebu, ali to apsolutno ništa ne znači što se tiče samih izbora. Se ugasilo? Mislim da je... Ovo se ugasilo, pa onda nastavi. To ti je onaj problem liberala naših, šta nema ih. I dođu nekakvi izbori, skupe se neki ljudi, naravno oni glavni ostanu iza, zašto bi oni sad u sebi izložili uglavnom, ali ove uglavnom ne daju, nego ono, samo nekakva teorija, jel? Napune se glava ovima ispred i onda ono, ajmo mi sad istrčat na ulicu, manji porezi, ajmo istrčat na ulicu,
ajde, Manji prirezi. smanjimo prirez, imat ćete više love u džepu. I, ne znam, i onda kad kreneš s tim zašto bi mi obnavljali svi eliti u centru zgrade, više te niko ne, s čim se ja naravno apsolutno slažem, to je ono... Da. Ali to nije sve tema s kojom ćeš znamo. dobiti izbore. Tako je, apsolutno, ne, pardon. Tako da nije tu Nađi ništa mogao, niti je on ništa pogriješio, mislim da apsolutno nije ništa pogriješio. Dečko jako dobro komunicira, on je nekakav, što se tiče liberala, politički kapacitet za mene, apsolutno. I to je to, znači dobili su što su dobili glasova, nisu mogli dobiti ništa više u tom naletu zelenih, odnosno komunjara, tu nije bilo nikakvog prostora za nešto drugo. Apsolutno je medijski prevladalo to daj svima svega, obnovimo Džabe svega, ono. sve i sadit ćemo drvećene i šta dođe Nađi, veli, ono, ko ti to more platiti, koga briga, ne. Ali ono što je jako dobro za liberalnu scenu, to je oko Zagreba, što je još bolje nego šta da su ušli sad tu u skupštinu, dobili 3, Most je dobio recimo 3, ovaj gospodin Sladoljev je ušao, što mi recimo drago, čovjek je potpuno na mjestu, baš to je, znam da je čovjek pošten, ništa drugo i je Troskot valjda ušao i više ne znam niko, ne. I šta, da su sad liberali, Nađi, mislim Hujić je bio na listi ili ko već ušli, šta sad, da su ušli u skupštinu gdje ti imaš, možemo, ne znam, 25 ljudi, 3 SDP-a ti vode skupštinu, šta će sad Nađeva ruka, ništa, ne. Ali ono što se dogodilo okolo, znači Sveta Nedjelja, gdje je Zurovec obranio mandat, to ono, suvereno, Dugo Selo, Sveti Ivan Zelina, mislim. Samobor. I Samobor, gdje je Samobor prva liga, ne, nakon ovih Beljakovaca, došla ono cura potpuno nešto suprotno, ne. I osim toga, znači to je fokus, jel, govorimo o njima, jako puno vijećnika sve skupa okolo, po tim općinama, gradovima, županiju su ušli, to im je bilo bitno, Zagrebačku. Mislim da imaju 6 mjesta. Super kapital za dalje. I to naravno, velim, to je taj nekakvi prsten oko Zagreba da se stvori, nismo nikad vidjeli, znaš, tak nešto, mislim da se dogodi kod nas u svakom slučaju, što meni je jako zanimljivo, ono, izgleda da imaš taj centar, ono, Bože sačuvaj, vidjet će ljudi šta ih tek čeka, i imaš okolo potpuno suprotnu politiku, ne. I sad ćemo vidjeti, ono, moći će sak ništa drugo mjeriti, čuj, onda će ići naravno, samo malo čekaj da krenu, ali samo malo čekaj da krenu, može maši, vi ste provincijalci, kaj ti tam vodiš grad od... Mi smo Zagreb, da. Ali dobro, neka pričaju. Ali tako da, što se tiče tih liberala, prvenstveno mislim na Fokus, to je jako dobar rezultat. Na stranu to u Zagrebu, niti se šta moglo, niti se... Ali je naravno i taj kapital koji sad imaju, znači izbori su za 4 godine parlamentarni, jel, ili 3? Za 3 godine su parlamentarni. Imaju vremena, znači da se tu sad i nekakva organizacija pokuša i da se taj Zagreb pokrene, ali u svakom slučaju, jel, bitno je da dobe klub u Saboru, sad imaju potencijala za to, imaju vremena stvoriti okolo ljude, proširiti se i stvar je što će nas sad narednim parlamentarnim izborima, to će biti show. To sad više neće biti da će HDZ imati 68 mandata, SDP morat će se malo više oznojiti. Sad će to biti, ono, ne možemo znati šta će se dogoditi s ovim možemo, koliko će oni tu povrat. Hoće, evo, gospodin Klarić, naravno, jučer je napisao progresivci mogu osvojiti državu. Mokri san iz Telegrama. Naravno, možemo plus SDP, ne znam, progresivci iz SDP-a. Da, okej, inače čovjek uvijek predviđa svaki put SDP u pobjedu i
u sportu, ko zna, ono, Hajduku, osvajanje prvenstva i slično uvijek, ali nebitno. Tako da, bit će u parlamentu, ono, znaš, moglo bi biti lila i u tom pogledu bi mogli doći liberali, naravno. U tom pogledu liberali dobivaju svoju svrhu. Ono što se u nekakvim malo razvijenijim državama gdje se provode nekakve liberalne politike događa. Znači, sada uđe fokusa nekakvih, da dobi 6-7 mjesta u parlamentu, bubaj, ono, kojim slučajem da se dogodi 10, sad si ti već, sad ti možeš doslovno reći, slušajte HDZ-ovci ili ne znam, SDP-ovci, slušajte, imate naše ruke u Saboru, ali doslovno ako napraviš to i to. I ako nećeš, ako imaš s oproštenjem muda, digneš Možeš se. ih, da, možeš im uvjetovati nešto. Tako liberali mogu i trebali bi funkcionirati ako imaju stvarno cilj za neke pomake koje ti, ja i tako ljudi uglavnom znamo da stvarno tako se pokreće ekonomija i društvo u konačnici i sve skupa, jel? Na taj način bi mogli, znači sad na tom kapitalu koji su politički stekli na tim lokalnim izborima, A sad dalje, znači ne mislim tipa na Hrebaka koji... Pa dobro, on se opredijelio za HDZ dosta davno, tako da... Da, ili tako nešto slično, znači šta još imamo kao od liberala sad na izborima, šta je... To je to, spala knjiga na 2 slova ja. To je to, a recimo ima Posavec, jel, koji je... Ja više na kraju ne znam, on je bio HNS-ovac, naravno otišao iz njih, hoće ići s SDP-om, neće ići na izbore, mislim na kraju da je sad valjda solira, jel? Osvojio je, a to je inače ovaj čovjek koji je u Međimurju digo buru, jel, kad su prvi valjda ikada sa Romima za ove... Kak se zovu, ne, socijalne ove... Aha, socijalne pomoći jel? Da, to, pa je on za vaučerizaciju i to. Pa to je bila strka, ne, što je rekao, bravo sam, tad je, čovjek je pokazao stav, neku petlju, pokazao je neku dozu liberalizma, rekao je čuj malo, znamo kakvi tam imaju dosta problema, ne, i znaš da ljudima daješ pare bez ikakve kontrole, i onda je on čekaj, okej, ajde ako... Onda je rekao, čekaj, evo tebi 2000 kuna za dijete, za to, ali doneseš potvrdu... Trošiš na higijenske potrepštine, na hranu, na ovo... Potvrdu, školovanje, nekakva stipendija, sve tu piše ko šta. Neće ići. A onda su se digli... Fašizam. A onda što kod nas prolazi pod liberale, poput SDP-a ili ne znam slično, vjerojatno ovi sad iz Možemo bi digli nos, fašizam, tako da taj čovjek mislim isto da ima tu dozu liberalizma u sebi, tako to. Ali velim, za sad onda taj fokus je zanimljiv, Dobro. Kad se uzme, znaš, ljestvica, pogledaj svega, oni su odličan rezultat, s obzirom na trajanje, s obzirom, to velim, taj prsten oko Zagreba, prva liga. Tvoja prognoza za Euro? A moja prognoza za Euro? Ko će biti prvak? Naš ima naš njega, Holiga. Nogomet narodu, jel, spika? Pa da, naravno, velika. I to je opet, znači to je, sve se veže, znaš, it's all connected, to mi je super, znači, u životu. To je opet ta sva ekipa, Možemo, to ti je naš Hajduk, ulica vodi profesionalni klub, koji... Će ulica voditi, jebote, pa di to ima tako je stari, naš ili tipa, zato ja obožavam sport, obožavam nogomet između ostalog, pogotovo kad sam upućen još u neke stvari, šta se iza kuha, ko je uvijek protiv, ko je za, pa recimo taj, Holiga, on je recimo predvidio on za Guardian piše, ne? Mm-hmm. Hrvatski sportski koji piše za njih, kao, ne, i on je predvidio da Hrvatska neće proći skupinu u Rusiji, ne. Rekao je, nemamo šanse, naravno, Mamić, uništili su nogomet, lopovi, Modriću, šutiš za Mamića, bla, 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 cijela ta, kak ide već spikane i nema šanse proći, ne. Hrvatska u finalu svjetskog prvenstva, ne, i rekao je Njemačka osvaja, a Njemci su
Ništa. Promašio ono 100 od 100 je. Recimo onda ovaj Lalić, isto profesor, eminentni profesor iz političkih nauka, možemo sad i on isto, naravno, nema šanse Hrvatska, to je pljuvanje, to je njima, naravno, njima smeta uvijek cinizam, uspjeh. oni se osjećaju cinizam u duši. A njima smeta uvijek taj uspjeh, ekstremno uspjeh. Ne mogu se oni veseliti, kao znaš, kad mi dobijemo drugo mjesto, da on osjeća... Naravno, i onda je to, a ja zato, baš mi je taj nogomet nešto, tak, zato, neki odmak od nečega, znam što sve ide iza toga, pa mi je to jako lijepo, mislim, onda pogotovo kad ti država, znaš, šta se događa, i onda vidiš, čuj, bude 500 000 ljudi na dočeku, nije došlo 500 000 ljudi pljeskat Laliću ili Plenkoviću, ili recimo ja sam bio u Rusiji, to je omiljeno na tom prvenstvu i znaš, ideš, čitaš u medijima, Hrvati oprez, Rusi vole Srbe, Stučeva. Možeš mislit kako voli. Mi dolazimo na prvom semaforu, staje prvo nekakvi frajer, neki nabrijani auto, doslovno otvara neki dijamanti, vidiš, neki vaš, kak se zovu tamo, ruski milijarderi. I on nama, Croatia, i uđeš unutra u grad i obični ljudi, konobari, Rusi, prilaze nam Croatia. Luka Modrić, a ja sam mislio da će mi reći Lalić, ništa Lali, holiga! Holiga, znaš, i to ti njima smeta, tako da sad za Euro. I to, recimo, uspjeh u Rusiji, recimo, sigurno je uvelike doprinijela ta atmosfera koja je bila kad je reprezentacija odlazila tamo. To je bilo, ja ne znam, jel valjda ikad reprezentaciju nogometnu ispraćuješ na svjetsko prvenstvo sa tolikom dozom negativnosti, želje da ne uspiju. I to je našima, tim dečkima, njima je to dizalo inat, ne? I to je bio jedan pogon. Znači oni su igrali protiv svih ovih koji su, gle čuda, tam negdje u četvrtfinalu, navukli dres, Holiga, sad je on je navijač isto. Lalić. A znaš šta je fora, internet pamti sve, mislim, kako se mogu blamirati, pa sve je to ostalo okolo. Naravno, onda meni kažu, joj ti trolaš, znaš. Kako nećeš trolat, onda, naravno, onda ja sad uoči ovog prvenstva izvadim Holiginu izjavu, nećemo proći skupinu, ne? Mislim, ti si eminentni stručnjak, on je kao stručnjak za to, čovječe. Onda gledam, evo šta je sad rekao, sad šutim, mislim da sad baš nije nešto rekao. I uglavnom... Ćemo pobijediti ili nećemo na Euro? Nadam se naravno da hoćemo, mislim da hoćemo i mislim ekipa je... to sam ti htio povezati, jer tak sam se malo nadao da sad opet će ih, znaš, kad idemo, sad je opet ta naša sportska, ali opet su mediji tu veliki krivac, to je jedan poraz, jedan remi, Dalić i onda opet, znaš, da... A i nije tak strašan poraz, 1-0, mislim, između... Ma da, to sad naravno s Englezima nije to i tako da to ih sve, mislim, naši isto motivira, ali zakaj meni tipa, ja sa ženom uvijek su joj, daj, taj nogomet, mi kao nešto, znaš, pametni, ti se baviš tu, nogometom. A onda malo, znaš, ima onaj dokumentarac o tim našima iz Rusije, ne, i onda gledaš i onda vidi i ona, jer to su priče, zato je to meni sve. Ti imaš tog Modrića koji je doslovno tamo... To je meritokracija, to je potpuna meritokracija, jer tamo ne može doći niko ko nije... Bez obzira na svoje porijeklo, bez obzira jel mu tata bio u sekretarijatu nečega, ima li 17.000 knjiga ili nema, nego znaš ili ne znaš. Tako, i sad zamisli tu Možemo ekipa i ta koja je odgojena da sebe smatra višom klasom. I zato mi je to gušt uvijek, ta nogometna reprezentacija. I velim onda, znači to, recimo mi smo u finalu igrali tom s Francuskom, ne, i onda je bilo su se usudili napisati djeca migranata i djeca rata. Jer to je isto, to im je bio motiv, naravno njima svima ogroman, jer mi smo imali 98. generaciju, doslovno ratnu generaciju, ne, imali smo doslovno koji je igrao u reprezentaciji, pušku je nosio, ne znam, 2 godine prije i slično tako, ne. I onda smo doslovno nakon 20 godina, opet to je kaj kažem, u povijesti se toliko toga mora poklopiti.
I dogodilo se da su to dečki koji su ono bili perfektni nogometaši, igrali, ono, došli do, ono, mislim, najvećih svjetskih nogometnih klubova, kaj nije usporedivo da ti u bilo kojem drugom sportu uspiješ. Jer, ono, Ali ne samo u milijarde sportu, mi nemamo niti u drugim bilo kakvim Naravno. sektorima. Uzmi filozofiju, uzmi književnost, umjetnost. naravno. I Pa mi zato ja nemamo se uvijek- ništa na svjetskoj razini. Naravno, zato se ja to isto trolam. Onda me ono kao, kak ti sad, šta ti, jer ja ono kažem, joj, znaš kako ono sad isto imaš, ne gledam nogomet, to glupani trče, znaš, za loptom, ok, nije to poanta, nego zašto ne damo te pare u kazalište ili nešto slično. Dajmo mladim inovatorima, oni će otkriti. Dajmo Igoru Rudanu, valjda, Da, ne mislim, znam. ok, svaka čast, ali da, ko će ti onda, kaj misliš koliko love daju ti nogometaši u takve stvari, a Ja mislim da je ti bilanca stvarno normalni pozitivna klubni kad bi ne se na kraju računalo koliko si ti uložio u nogomet hipotetički, a vrlo malo si uložio jer država baš i ne financira to kako ljudi misle da financira. Naravno. Ne je to tako, ali ti ljudi koji su recimo otišli ta prva klasa nogometaša i sad oni zarade, ne znam, 10 milijuna, 20 milijuna, 30 milijuna, onda se počne kmeća zašto on prijavlji u Monaku, on ne plaća porez, ali on dođe ovdje, troši taj novac ovdje, investira taj novac ovdje. Mnogi su gradili hotele, zapošljavali ljude, tvornice, izgradili biznise i tak dalje i tak dalje. 10 puta više od svega što je cijela ta kritičarska klika Pa da. ikada investirala i... Da, i jako ih to onda boli. Zato baš volim pogotovo našu tu reprezentaciju. I onda da te priče koje nose ta djeca rata, stvarno ono, imaš Modrića tam, ubili su mu četnici dedu, on tamo ono čuva ovce, bili izbjeglice, sva ova ekipa, Lovren, dečki, ono naravno još veći gušt, imamo ih iz Bosne koliko hoćeš naravno. To boli! To boli ono... Šta on ima igre za hrvatsku reprezentaciju? Ili ovaj u Švicarskoj je rođen, on igra za... Pa to, da, naravno, ne. I onda gledaš te lijepe priče i... tako, ono, to je nešto kaj... Jesu trebali kleknuti? Pa. Zašto Englezi kleče? Englezi kleče. Pa znaš, mislim, Pa pitamo. šta reći, ono, slovo, evo. I naravno, vidjeli smo natpise, gospodin Pižulić, ono, mislim, moralist. Šta je ono rekao, ne mogu se sjetiti sad. Ne, on je išao da... Aha, da, ne samo da je loše šta ne klečimo, nego crni dresovi. Crni dresovi. I doslovno ideš s tim ono, u naslovu. Crni dresovi, znači, Jergović isto, znači, kao pozdravljaju HDZ-ovskim pozdravom. Ja nisam uspio skušati šta je HDZ-ovski pozdrav. Kao kad svira himna pozdravljaju... A valjda ova... To je HDZ-ovski pozdrav. Može valjda to misle, da. Velim, jedno to, znaš. To ono... I onda kak ne bi mi bio gušt, znaš, pogotovo kad te stvari pratim, a volim taj sport, ne, i onda je, tako da velim, nadam se opet, da opet bude tog malog inata, šta naravno opet se javlja sad tu, znaš, ono, što, ono, da, ko već voli sport, ono, da navija, ono, opet idu iste priče, opet, i zato A ponavlja se sve doslovno, ono, pa svaki par godina. Da, i zato mi je drag mi je taj mim uvijek, to je ovisno, naravno, o kak naši igraju. Jel Mamićeva reprezentacija nije Mamićeva reprezentacija. Znači, to osnovno smo imali u Rusiju kad se išlo, znaš, ono, Mamićevci, bojkot, znači ti imaš ono... To je Imbex imao, ono, bojkotiramo reprezentaciju, ali evo sad i dalje je bojkotiramo, ali pišemo o uspjehu. Jel to bilo ono spika? Znači, bilo je licemjerstvo koje valjda nije viđeno tako, ono, direktno, javno, u medijskom prostoru. Oni su imali gore Šukera, Mamića, ono, prekrižene glave, bojkot, Modrića, ono. I dok smo ušli u polufinale, oni su sve maknuli i objavio je Babić, valjda, tekst kao prekidamo, ono, pisanje lošega o reprezentaciji, o državi, znači kritike ikakve do kraja nogometnog prvenstva. Pa daj si ti zamislio nešto. A Indeks je odrasao, osim Pornića i ne znam čega, na taj HNS i ekipa, znaš. Da. Rasli su na tome, ne? I onda je to ono, i tak da ono, i onda kad pratiš, ko ja imaš za sve foldere, pa si spremaš, pa ono, kak ne bi bio guđ, znaš, ono, mislim, tako. A i onda sad velim, mislim, nadam se tekma kaj dečki opet
Jo. Ti opet imaš u ekipi vrhunske, sad kao pljuju, nemamo napad, ovo ono. Dobro, ok, ali imamo tog Petković, taj ti igra u Dinamu, ako ne znaš, a čovjek je takvog napadača nismo imali zapravo nikada, on ti Ibrahimovićevski, a naprijed taj Sidrun, svaku loptu može ali je, znam da dečko voli cugnut u Dubravi ili neke slučajno, ga tak izbaci neka djevojka ili pa je uzeo, recimo, sad djevojka mu je od, ne znam se vjenčali, od Jerka Leke, bivša djevojka i tako, znaš, i onda ga izbaci iz takta, a čovjek je takav potencijal napadač kakav nikad nismo imali. Mi smo Mandžukića koji je, van serijski u tom svojem, to su ga obožavali, zbog tog srčanosti, to je baš bilo, on je nešto bio tehnički, ali glavom kroz zid i vodio nas je do finala. A ovaj ne, ali je takav pak potencijal, tako da to nemamo napad, naravno će napisati Vice Kari na indeksu ili Holiga, sad sam gledao jučer tu tekmu Češka i mislim, svaki imaju jednog do dva igrača, a mi ih imamo 12-13 vrhunskih, ne, sad opet velim, ne možemo znati kakva im je situacija unutra, ja se nadam baš da je opet slično kao u Rusiji, da je jer Modrić, recimo, taj čovjek je fenomen, on za tu reprezentaciju odigra najbolje u najobičnijoj prijateljskoj utakmici protiv nekakve Armenije ili nešto. Čovjek većih njegovoj razini, 99% ljudi bi već davno bilo umirovljeno, to je osvojio čovjek sve što niko nikad neće. Da, šta dalje u Hrvatskoj niko i on sa tim istim, i sad opet prvu tekmu protiv Engleza uz ovoga Kovačića, kad mi je drago, kad je jedan dečko koji je mogao biti Modrić, ali nikad ne bude, uvijek ga nešto kočilo, ali odlično igra Modrić, naravno, opet, bez njega ne ide. I sad velim dalje, ne znam, jel taj Modrić ima i dalje sad još stvarno ako će a mislim da ima, sad onak uzme loptu protiv tih Čeha i to nemamo nikakvog straha opet, da ćemo to proći skupinu i to, ali evo, vidjet ćemo. Dobro, evo, 2 sata pričamo već, vrijeme je da privedemo kraju. Hvala ti, evo nadam se da ćemo proći dobro. Tebi hvala što si došao u podcast Sextant. Hvala tebi što si me pozvao. Evo, mislio sam čak i da proanaliziramo malo naše medije, ali naše dnevne listove. Čuj, samo evo na naslovnici, čekaj, ali to tamo treba pokazati. Tamo pokaži, ajde. Evo recimo, večernji, na naslovnici, turisti stižu, u Njemačkoj najbrže raste tražnja za odmorom u Hrvatskoj, no, ma nemoj. I gore, sezona će ovisiti o procijepljenosti. I sad tu dalje se piše, u tekstu, kampanja, cijepite se, da nam ne dođu turisti. Ali to je recimo, mislim da je to nenamjerna čista laž. To je a da faktograf radi svoj posao, evo sad bi rekli da nema dokaza za to. Ko će sad tu naći nekog Švabu? Ja sam bio tamo ljetom na Murteru, a bio sam već sa ženom za Uskrs tamo. Puna, ima ona Slanica, poznata plaža, tam i kamp. Puna Njemaca, Čeha. Za Uskrs, kad su ovi tam bili pod lockdownima, oni su valjda, ne znam jel šta bilo, jesu prije ili došli, oni su tamo ostali. Čeh, bijele čarape navučene, Japanke, ima laptop lagano pod borom. Baš nije briga. Tad se, mislim, nije smio vratiti valjda u državu. I sad oni nama kažu da Njemci neće doći u Hrvatsku ako se Ilija Ačić ne cijepi. Baš nije briga. Ko ide, oni će se cijepiti, ok, naravno ljudi misle na svoje zdravlje, sve super, ali veliki broj ljudi cijepi se da može ići. On se cijepi, valjda da se pusti ili šta već, da može dobiti tu COVID putovnicu. Dozvolu da putuje. Da dođe tu na naše lijepo more gdje dolazi vjerojatno svake godine. I sigurno prvo, na granici će pitat, čuj... Koliko vas se procijepilo? Je li 50 ili 54%? Ako ja se vraćam nazad, idem svojoj Merkelici koja me zatvori u podrum i to je naslovnica, sezona će ovisiti o procijepljenosti. Kao što je i lani ovisila sa 0% procijepljenosti. Apsolutno, apsolutna glupost. Bože, sad ću Dobro, Eduarde, hvala ti, hvala vama
cijenjeni gledatelji što ste gledali podcast Sextant. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Bok!